Oja Johnson, Aikoina, Ojik Ladiba, Manipur, Pibam Stada, Aikoigi, unity among the people, Aduga, Loina, Aikoigi, emotional integration, see, Akoi, Matamama, the Akoi Mange, Aduga, Hojikna Kari stays the lady, Karamba Pibam the lady, and Aikoichi, Kamine, Nainavaya, Aduga, Aikoigi, equal development in the state kind of high diversity, Hojik Tangelakli, Kontang, Chinakadai Fogba, Aikoigi, Chingamaditam stage, Akoi Ming Tambia. I wakan the I want a fausible to Hizabata, saying Hizatara, yes. I Hana Ching the government gi administrative presidency related don't know we have a simity Madu Kagning later from Momane. Other Tasing Badi Masigi administrative presence lay Hendabasi Kanagino Hibase, Sishu Masigi Queen and Naina Pumatam, the Deni Tong Lai. Yes. Aduna say a hand but the day chingy environment is kitchen cordial waiver. Ama I later we have. Whereas Handaki Anugo government lapasi the day Adugumba and Asagi Karihani elements in do Yamkana, Husiksi, Kanotode. Aduga Iroina, Adug Anuba, CM Sidashida Karigino regime Sinvera after 15 years of Masai regime, Malabidugi, Anuba Lapagina, Hibegira, Hosi, Yam too early to assess. Early assessment the kind of Yintaragadi, Hosik teaching the Chapamatamda, yes, a chief minister, see Karamakadi Koima Change, but was still Hosi Kamzong Sangabangamdri, Ferjol Chatpangamdri, Hosi Masigumo Mayam, Amazu lady. Adagi Hosik only 5 months comes at Tangari, Maru ever core issues is addressed to Aduna. According to assessment, nama hujik tahu rakan magi comprehensive analysis, sama tahu budi kita nggak too early way, adu orang kesu attempt, hendak ki sarkar sina yari makai cingda catpa cat nambah hone, adu kap aina thamjaning budi. Aikoi na economic survey kum bagi report yang ba, natraga aikoi ki budgetary allocation se sahi kudingi kamai tahu no yang matam da. Aikoi da misconception nama lay bese, haidi semain tahu da na aikoi ki Maru majority sing na masigi Kudung Java Laura Kana Chingi Fan Hayat Pani Kolomani Hibase Masi Tasing Badi Natti Hibase realize Hajana Kogi Sarkasina and Hanaki no Sarkasina Masi policy wina Hadi through awareness Masigi sensitization campaign Nama Yauraga Changbaduna policy matter reflect the Horaga Yam Funny Nakalimadagi Tung Koina Afaba kind of response Malakaneva. Aduna Tragedy, Hosik temperamenta, not Ragangasagi political conditioning to the Juda, Nahaki over temperamenta, Wihin the bidder, just bubble dogna, 10 year the Mangangi the bidder, policy dogna Makung Palaga, Tamamagadi, ID Yampagani Nekale, Aduga, Hosik, Changela Eva, Asagi, Wakalon, Sida. Positive response, but the period. Mamangi simulation, a chatpaya, the Dohanaki CM, a chat for the welcome to Rigging Asagi, hang to Rogalaramba, Palagaramba, Churachan Bugi issue, somehow Mudu overcome Taugre. See a choba political obstacle, Anika Handaki governments in a Yam Tuna Namab. Namibase, see Matam Sang Nasum Chatanaba, policy the Kamain to Rakanda, high policy the reflect of a high targeted. Chingi processing, you convinced of the Madrid Yaholakanda, more participate to Holakanda. Puna, Kusi, Tominago Badu, Mamat Kuntang, but a Chang in a Kaleduna. Yarimakadi, Hosiki, Uriva, conducive atmosphere, say, Fazana translate the Honovo ground, implement the Waya Honaba, Sigi Sarkas and Asu, Yarimakai Afaba Kuntang sings, Matanguchuna, Dum, low with a continue to pay in Kale. Yes. Chief Minister na Ekogi Hojik Labour government si Miam gi damakta laibani aduga loina na karigumba laiba kasi Miam gi phagadaba thabaksing oirgadi matang matam chaba chadaba thidana Ekogi ahing oigera nungthil oigera tawgni aba wafum ama ngarangi khongchitugu mari lena phongdoki oja homenda lakchaningi si tasingna Ekogi lairiba hojiki thangjillakliba khongthang asidista Ekogi politically masigi itilsi ekoi kamaina ube masigi impact of the political will haigadra masigi keno se the kariyena thambibe se samna the mamang da ekoi gi hujiksi man of action kaina chief minister the miyamna ga hairamba adu hujingna mo people cm kaina ga hairakpa so I say the ekoi gi political gi itilsi kamaina ube ekoi ozaina uzabada masi ideological akoi gi shift amani
wakhalon gi anova ma porakpa anova political parties ina national level dagi porakpa ne na thamjani samna haiba kanda akoi hayeng hangchita ju Dindayal Pandit Dindayal Upadhyaya gi magi matang da mayama mana khanagadab leidi akoi sarkar ju yauna magi oina hojik akoi gi BJP gi icon oina haibadi philosopher oina puthoragli ba Dindayal Upadhyaya gi integral humanism haiba haibadi any sakot khokthang gi thabaka ma torakpada mioi basina mayai da legadabani atai mayam sina ngasagi mioi bagi he na kana ba pina ba developmental program yam lakadabani haibadune na thamjani auna adubu contradiction number leibra haibasine akoina hoi chingda challi chingi mi mayam go unadana people gi confidence sama poraktana thaja handana mayam ama toragli adubu akoina tasing ugadabadi hoi hek national level da BJP government coalition NDA lakpadagi planning commission ji niti ayog kan onthokhrabane haibdi National Institute for Transforming India na masi onthokhibagi yam sangba political history amadi leire adu samlabna thangjaning badadi ngasai integral humanism hairiba sigi ideology jina mayai chabuk da thambaga sakot khongtang paikhalaba khuding da mioi bada kanadrabadi tawroi si haibane madumaktana ngasai ozana haibadadi political akoigi reading ji kamai tawji haiba hana ina uzabadadi madugi achauba akoi ideological shift amagi mami ji akoigi CM amasung magi party gi colleagues me amda tari haibaji mathamjani contradiction ona tainaba thulai isina kamaina no haiba kanjida ngasai gi akoi da hujik lairibasi neoliberalism gi matamni haibadi company mayam sina laaga haibdi kohima da ju tangkuni toy kolum doida connect northeast na haiba chauba akoi fiki na sillaga amasung government of Nagaland na sillaga chauba all India level gi khanagadaba ma leiri masi chauba sarukti kari no haiba kanjida northeast da leiriba biodiversity amasung natural resources mayam si kamai ne hena phajana utilize tauji haibane masi hek yorpa kanjida aina akoi gi chaknaba akoi gi khara yanadaba contradiction am ujarakpasi kamaina no haiba kanjida nagagi lel holding system ti amna tongali MLR na kondi kolli yamna tongan ba mawngda kuki gi len holding mawng si amna tongali chip ki makhuta loina le masim ba tanja amasung tampak ta leiriba akoi gi MLR jina ngasagi cover toriba mafam jida mu yengba kanjida su hujik lakturbe potse Dindayal Upadhyaya gi integral humanism mioi bachina mayai da lerga chakot khondang loina semakpani haiba kanjida company mayam ama changsilaga akoi gi khadem gi labukta ju huji thau thiragli mafam mayam ama da akoi gi Manipur da leiba natural resources mayam si company mayam na paina ba honoragli madu oiba tarabadi larger question ama akoi na hangningli badi karino neoliberalism gi framework si da dum chatlaga swaidana ngasagi political level dana miyam gi ni haiba kanjida contradiction ama leibra leiba tarabadi panbiriba akoigi hojik ahna nina oza anina haibibada joi fajana yajaningi lakliba leadership si yamna maru oi amasung hujik paibiriba akoigi chief minister gi leadership si ju yamna fajai aduga maga iroina na chaminariba minister mayam ju yamna fajai haijaningi adubu core issue oina ngasai oza johnson na ju thambigre core issue kharadi address torabra haibaduneba masida koina political khak uba yade economic issues mayam jimati kamai tawba ngasai samna haiba kanjida urkul da chromium si company amna logi bada mafam du gi leiriba community lel holding oina leiraga mafam du da hingjaba yaba mi mayam jigi makhoidana karma makhal gi kanaba phangada haibana chingba issues mayam ama lai adubo ngasai gi fajari badi amuk si pali ba sarkar jina for example akoi education minister na pusan birakpada Manipur si na tongan balam ni mini India ni mana dum haijai aduga SRD gi minister unabadasu akoi gi huji oiriba EM CM gi leadership gi makhada mana haibada ngasi bawada Manipur da sarkar na sagi ba karamba school leirage sarkar na sagi ba karamba college leirage haibane ba building je khuding ma government na loksan gi baji edit oina loksan gi aduga recognize na torga government ohen gi sarkar na saba school college leitri aduna sahi khuding gi sahi manga gi manungda school tara natraga college tara langtrik langba private school ka manaba mongda sarkar na investor ga sabiyo haibajine ahong badi lagi adubu oza johnson haibi ba maina kitang ngalli tasing ne yengada badi core issues manung de yauri ba samna haiba kanjida political huji laiba framework agreement sina kamaina khoi sarkar jine handle tawdori ba then huji lariba economic model jida ngasai integral humanism ne di hairaga miyam gi ni hairaga kana ba loina maksina MNC private companies में आपने लोइना लोग ही बता रहा बदी सरकार revenue खरा दी लाम बयाई अदुबो मियाम की ओइना दी थोइना काना बदा अखोई की खरा
नाचुंग हाइजब तारे मधु खरा ले हाइब जै थमजनी तमोई बो चोबदा अमु लाक्चगे तसेंगना अखोइगी मियामगी गेफ अहोब लेरमसिंग अदु अखोइ खरा मखैदी अखोइ मेंशन मंगमे कायना अखोइगी चीफ मिनिस्टर न फोंदोरक्लिबा तसेंगना हरगदी हिलगी लीडरसिंगी उनननबा था खुदिंगी तांग तारा लेपिबा अदुगा पीपल्स डे मस्तेदा तांग तारा मंगादगा लेपइबसी अतै अतोपदा अखोइ तौनदबा अनोबो मॉडल अमा ओइना अखोइ स्टेट सिटीज तौरी अदुगा डिस्ट्रिक्ट खुदिंगदा अखोइगी कैबिनेट मीटिंग हौननबगी अखोइगी चुरचांपुरदा हौगिबा सुगुम्बा मयाम सिंगसी येंगा कांस्तेदा अखोइगी स्टेट लेवल फेस्टिवल न चिंगबा मयाम सिंगसी तोंगान तोंगान बिहिलगिदा चथरइबा मागी प्रोग्रेस येंगा कांस्तेदा कदाई फावबा मसी इफेक्टिव ओयेना अखोइ लौबा याय अदुगा अखोइगी हारिबा तोंगान तोंगान बा मियांगु उनबा कांस्तेदा खुदकी ओयबा अखोइगी तसेना हारगदी प्रॉब्लम लेबिदु सोल्व तौबसु दुम यावदबा नते अखोइगी मरी लेनाबा एडमिनिस्ट्रेटर सिंगदा पाउताक पिरगा अदुना हारिबा प्रोसेस दा येंगा कांस्तेदा अखोइगी हौजिक लेरिबा गवर्नमेंट असिना अखोइगी कांगलुप खुदिमक अखोइगी मानब मियेंग अमा येंबगी ममी ताबसे तमोइबो चोबगी वखलोंदा करिना ऑब्जर्व तोबी कमेंट तोबी बे प्लीज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिरेनगी लौरिबा माइ खोंथांगसी सासनगी ममी फजना तारे हाबिसिदि मेक सेंग उले करिगुम मतमदा कनागुम चीफ मिनिस्टर ममांग लेगिबा चीफ मिनिस्टर अमत्तना ngasi phawda prajaga unanaba natraga prajaga unanabagi numil amata lepkibsu leitri sidi birengi matam sida tang tara da chingi sinlong chung naba tang tra manga da public numit ka haina legiba pot mayam se adu gi narta ba dagi man akoi gi lejari ba siroi lili adagi kano koi gi sangai festival ka ji state level gi festival ga othok tan honare ba mayam se masi chauraba sarkar asi sasan gi impact amane sasan gi mami chaw na tahan bane ba masi karino chingda leiriba pot se cho koi amatani चिंगा तमगा के अमतनी हाइबा पोर्ट अमा खक्सु फजना उतपा ओदौना तौई मसिने समना हाबदा कोगी इम्फाल दा संगाई फेस्टिवल स्टेट लेवल की तौतारगसु असोमदा स्टेट लेवल की थाकता अखोगी तोंगान बा अखोगी छे समना हाबदा सिरोई फेस्टिवल बाराक फेस्टिवल पाइनएप्पल फेस्टिवल लाइब सुमाइना माने मसिने याम मरु ओइरिबि मसिने बा चिंगा तमगा के अनी की मरकत लेरम गेप से करमाइना मेंशन गदगे हाबजे कल्चर ना नत्रगा मियोइबने मियोइबगे पीरिबे इथिल अदुने मेंशन गदबनेबा बिरेन के वखल लोरसे मदुनी गो टू हिल लाइब दुंगा ततबा चिंगी लेरिबे चिनि नाउ चिंगी इथिल सिगा पुंग लेरिबे इथिल लेदु करमाइन तोना कोइगा अमतोने चमिनबे यागदगे हाइबसे बिरेन के थमोइद मदुम पुथोरे इयब करिनो कल्चर स्पोर्ट्स मसासु स्पोर्ट्स दे होरपनी रे स्पोर्ट्स की ममिसु चाउना ताई मसामक बारोट की रिप्रेजेंट तौदुना छानरुरबा अदुगम प्लेयर मनी अदुगम मम्मीदु याम फजना ताइबा कल्चर मसंग फजना नाइनादना लाकिबा अदुगम बसे मिनिस्टर मनी अदुना असागी पोर्ट असे लेदे चिंग द तमदा अनि की खेनबसे करिनो हाइबसे करिनो मसे करमन मेंजन गदगे मसे कांगलुप नाइबा यादबा कांगलुप नाइदना अमतोइबे मियंग अमगी मखादा माना चंगचलेबा खोंथांगजे असागी फेस्टिवल दा स्टेट फेस्टिवल को ओथोरकपा अदगी लेरिबा पोर्ट मयाम चिंगी सिलिनाउ चिंग नोमता ngasi bhawung चिंगी सिलिनाउ चिंगिना चीफ मिनिस्टर उनगे का हाइबसे अवाब मसक अम ओइरे चीफ मिनिस्टर उनगे हाइबसे चिंगी सिनाउ चिंगी लेदर दाइदन तंपाक लेरिबा कोइ सिनबाव चीफ मिनिस्टर उंतो उनजगे का हाइबसे याम वाब पोर्ट अमनेबा अदु ngasi di openly phong hangdokna ko पूरा ओपन होइना तौरगा चीफ मिनिस्टर उनहनरा मखोगी अवाबन करिनो मखोगी नुंगाइबन करिनो खाइबजे अवा नुंगाइगी पाउदम ग तौरगा मसिदि द पेन द मयाम ग फोंदो होलगा मदुगी शॉर्ट क तौनो होनर इचे मसिदि आइदि अदुगी मतिक थागनि आइदि अदुगी मतिक थागनि गे मागे इंट्रिगिटी से अदुगी मतिक वांगे न लवे पुनमसे करिगिनो अकोय अमतनी हाइबदुनेबा अकोय अमतनी चिंग तमगे अनि की मरकते लेरिबा पोचे खाइदोंनबा याद्रबा पोट अम खक्तनी हाइबदो मरु सेंगना तांगना होनर कुने मदुना सिगी पोट असे मसे लिसांग छिन लाक मतमदे सिरेगी बिरेन की सरकार से पब्लिक का फबर रिलेशन अम सोइदन लेगनेबा ख्वाइदगी फबदी ख्वाइदगी मरु ओइबदी सरकार अम फान बाय बसे पब्लिक रिलेशन लेबा पब्लिक रिलेशन ख्वाइदगी फबदुनेबा मियाम न खनबे मिहुनी मियाम न थागलपनी मियाम की सेवा तौब ताई मियाम की दमकते लेपताई अदुनी सिरे बिरेन के थमोइद विल नमगल उनन सेलिबसे अदुना सिरे बिरेन पब्लिक मियाम उनब नुमित अमदे चिंगी सिनाउसिंग उनब नुमित कायन खाइदोग थामगा मिया फोंग उनब ngamiche machine masi apab khudam je soidra lakeni makata oja johnson aikoi gi tongan ba issue आइदी इशू अदुम लेरिबा अखोगी लेरी हाइबगी अदुगम चौराकपा मसु ओजा होमेनसु हाइपे पंबिग्रे जेसीआईएलपीएस की कोई लमदम से दा अखोगी इनर लाइन परमिट
system chana lu haibagi adugumba khongjang ama ekoi handak tasu ekoi khongjang horani harga hoi numitu da di horamaga su hojik khara lepi adubu masi tasengna ekoi gi hojik chief minister na haribu wafam di kanglup punamak ngak na ba bill sem na ba honari haibu wafam ama phungdui tasengna JCILPS na tawri basisu lumna lawi adubu kanglup amada sokadaba kanglup amagi interest oiroidaba adugumba bill ama ekoi semnanaba honari haiba wafam ama ekoi gi inner line permit system gi khongjang asiga mari lenana ekoi gi phongdorok pasida tasengna hojik oirekli ba pibam asida ekoi kari karamba strategy karamba khongthang ama changchil lagadi hairiba JCILPS ki su fulfill oiba aduga amarom da tongan tongan ba ekoi gi Sayda ba koigi tongan tongan ba steps in khara tawragadi masi fagani haina oza Johnson lawye ase ahoi mamang na su hanjan na koi khanaraga almost basigi resolution lawre adi koigi leiri ba CSO mayam tawdana haujik koigi bill ma anu ma draft tawdoise sandakti sidai sida difference of opinion si leitana ba haidana chingi hek leijeba bakoigi resourcing si maruina bakoigi chingi chinau singi resourcing si su noina bak yahola kanda drafting committee ama semaga through common understanding amada traga yanaba amada koi anobu bill ma semaduna khwaidagi phaba khongthang oigini haibane aduna masigi si yanarabanina si practically masi akoi sumba ma thabak changjangani haibasigi initiative se government na lawgodong aduna government na adumaina haigrabnina abda hujiti tha manga khakta ngairibnina ngang oi chahi ma pharagadi government gi mathakta hangakani aduna adugumbagi maikaida aidi visible oi apparent tangible steps singsisu sarkar na law change ba adidi masi through ngasai gi government na notification thoktana kana input pi banga me feedback pe ngami resource person lebi ba adigi kuki chingi adigi nagagi leader mayam puna makse table lama common table lama set tawna na ba khona ba se sarkar gi priority oi gadong na adagi masi gumba ama tawrakanda bill gi ngasai gi definition gi adugi natabako yes kwai maru oi ba ngasai gi one objective se sidai ai gi ngaklo oi gadori ba indigenous people yelhomi native people harba ai kanjana ba ai gi ngaklo aina ma CMC haibase sidai sida noina ba ya gadong na adugi yanana bagi wafam ama pukana ba hona ba se sarkar gi ne ba si tha manga hairam badi dum yagini sahi ama hek lalak pada ngai ro he ba aduna mina question wang lakane ba aduna sarkar su matam leiring ai sida hojik initiative mayam su lori positive response piri ba aduga hojik piri haiji aduna ngasai haijabado say for example chief minister na sangai festival akoi tamu biren tauduna honare kano khoi chingda khoi siroi festival tawre kampopi tawre ama tawre chahi mai matung da amu karigumba khoina say for example DC duna kamjong da pham ngamdraga di yes tawriba mayam se just kaino mane na khoi lorkan aduna ngasai gi akoi adagi say for example chahi mai matung da still akoi na hona ba ya ba sem na go to the hill have policy se akoi hojik tawri dana ada masi positively kanai phabo respond tawri ta seng na masi ground lei ra haidi administrative presence to mamang da akoi mamang gi sarkar da akoi na haijaba dune election mai phajana pangthok khre DC gi chahi kun gi gap matung pangthok khre na adu tawra hai kan SDO STC DC do phamangam de haba district headquarter da madu gi same condition stereotype to da akoi si leiraga di amu chahi mai matung da akoi su amuk madu gi branding du de akoi su changani haba si gi sarkar su changani haba aduna hojik leiriba initiative mayam se hona biriba mayam se taseng na masi ground implement ta hona ba ai ngasai haijaba to true policy di click to di yaro haba natraga di akoi chumna gi akoi na ngang ba se suppose harau na mayam to ro su hayeng taseng na masi gi response leiriba leitebra na hayeng masi gi assessment am tang da adu holo era gadi akoi da ningan na bodu leigane aduna hauji koi gi chingi chinau sing de koi chatana yam kan hona ri se sigi tanja sida sigi softening oiba koi line am da hujik si la kan da koi si pulling ai sida sensitized to wina hoba through common understanding say ILP bill se Manipur puna makini once si chana rakanda
उखुल तांकुल सिंग प्रोटेक्ट तौर कदोइनी चुराचानपुर कुकी सिंग चिरनाउ सिंग अदुजु प्रोटेक्ट तौगिदोइनी हाइबगुंबा सिगुंबा कॉमन अंडरस्टैंडिंग से याम थुना तौननब होनबम चंगेबा अदगी इन द मीन टाइम हौजी हौजी सरकारना सुंबा मैम से तौद्रिंगदेसु खितंग खुद थाबा याबसे से फॉर एग्जांपल हौजिक से अकोई मणिपुर द एंटीसीडेंट से मागी बायोडाटा से मफम बरांग खंगदब मी मैम को चंगचिले फॉरेनर नि हाय अदगी चुराचानपुर दसु लई हाय असोम कनो सेरो दसु मैम लखोले सिगुंबा मैम सिदी अकोई द हुजी आइन लेजरीदना अदने फॉरेनर्स डिटेंशन सेंटर गुंबा नांग सोई हाइजेगी सी आसाम दा ऑलरेडी सिगुंबगी इशू सी लेरबनिना स्पेशल कोर्ट सुगुंबा फॉरेन आइडेंटिटी यूरोप मतंदा सुगुंबा डील तौननबा स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट लिंग थमदौनेबा देगी पुलिस स्पेशल पुलिस स्टेशन मा हांग थमगदौने मानी हांगदौनेबा अदना सिगुंबा मैम से सरकारना तौयाबा खरदी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ओइदोनेबा हाइदि सिगुंबा फॉरेनर डिटेंशन सेंटर जे मिशन पासे माइ डोमिसाइल से सेंगदे अदो दागरी मा से इमीडिएटली डिटेंशन सेंटर थमगदो जेल थम यादमनि हाइदि कर्म लोना फॉरेन एलिमेंट जाव काना काना यादोरिगेबा अदना सिगुंबा मैम से तौयाबा इराई लाइबा खरसु सरकार सिने प्रजा के इंटरेस्ट याम थुन तौहन्निंगे सिगुंबा सिंजे तौबो मतमदा याम प्रजा हराउगनी अदुगा अखोइनसु मॉनिटर तौबगी अहानब स्टेप तो हौबा यारेदना इवन मैम हाइबा मिटोप चंगक हाइबसे से फॉर एग्जांपल अखोइना हुजिक आईएलपी ना टारगेट तौरिसे अखोइगी डोमेस्टिक माइग्रेंट तुगी मथक्ता ngसाइगी तसेंगना फॉरेनर पास पारे लाकोदुरी फॉरेन गी मखार चखिनी हाइरगसु यब दुबियस ओइबा मागी एंटीसीडेंट टू दी याउरी हेबा हुजी करिनो मादि सिलचर जने हाइ सिलचर हांगुर काने लेते अदुंगो मी सिंग दुदी तसेंगना मखोइ सिंग बुजी डील तौनना बाइ खोगिसु पॉलिसी मा तौगदौनेबा वेरेस आसाम दा मरी मंगा लिखत ngame वेरे अखोइ सिदा कदौल अदुगा ऑलरेडी अखोदि प्रोन ओइरबनी सिगी ससेप्टेबल ओइरबनी हाइदि अखोइदि ऑलरेडी मसिगी चाइथेंग सि फंगबने ना सिगुम सिंग से अखोइ ऑनरेबल सीएम नासु मसि यारगदि इनिशिएटिव से खितंग थुनो लौबिबा अदुगा ममांगी सरकार बोर्ड पांथोप मे हराउरे अदु तौरेना मयाम पांथोरकांदा एडीसी की ऑफिस एडीसी की इलेक्शन पांथोकांदा एडीसी दुनो मागी ऑफिस ता फंगमद्रगदि आफ्टर 15 years of rule ममांगी थोखिबदो अदुगी सेम टाइप ता एकोइ अमुंग लागदि एकोइ सेम टू सेम लाकने हबा अदु इतारगदि एकोइ से चिंगा एकोइगा नंगना हौबा एकोइ याम फरिबा मरी से मसी करमाइना एकोइनसु होनरगा चिंगी मयाम सिसु मैक्सिमम पार्टिसिपेशन से मोइरोंदसु ड्रॉ तौरकांदा एकोइ यारिगोइ मसी मेटेरियलाइज तो होदना थ्रू पॉलिसी द रिफ्लेक्ट तो होरगदी आइदि याम फगनी न खंजे ओजा होमेन अखोगी तसेंग हारगदी अखोगी एलपीएस की बिल की मतांग चोराकपम पनबिग्रे मरक सेदा अखोई सरकार न बुदी अखोगी कांगलुपुनमक अखोगी यानाबा अमत्त ओइबा आइदि कांगलुपुनमक सिदैदा सोइदबा अदुगुंबा कमन ओइबा बिल लम पुथोकनब होनरिङै मरक सेदा अखोई हौजिक यामना मिपाइरिबा वफम हमना अखोगी अतोपा मियान सिंह संगपगी अदुगुंबा खुदम संगदम लेरे हाइबगी वाफम से अखोई ngangadaba nate tasena handakta Myanmar da thokiba adugumba Rohingya gi adugumba case toida sede Rohingya Muslim sing siju even sida changi haina panabagi wafam amusu lei swai sida kari karamba step local agadi अखोई मसी मणिपुर की ओइना स्टेट सिगी ओइना फगनी ना अखोई लौब यागनी ओजा होमे हां हुजी पालिबा सरकार नसु अखोई मोरे की लाइन बॉर्डर एरियाज में आमदा अखोई रोहिंग्या की रिफ्यूजी में आम चंगतनबा हाइबगी अखोई मखोइना कन्ना यंगसनबा मजु थमली यामना फबनी हाइजनिंगे हेना मरु ओइबदी असाइगी चंगतोरिबा मीसी तसेंगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दा रिफ्यूजी अमा ओइबगी अखोइना मोइदा मोइगी ह्यूमन राइट्स रिकॉग्नाइज तौबिरगा मियोइबगी हक अना पिबिरगा थंबीबदी याय अदुबु मसी थंबा कांजिदा हाना लेजरीबा येलोमै अमसुंग हाना लेजरीबा मणिपुरी की मियोइसिंगसिदा करम्बा मखलगी अकाइबा लाकनी हाइबसिने अखोइगी लेरिबा फंडामेंटल राइट्स सिगा मियोइबा अमगी हक की ह्यूमन राइट्स की पर्सपेक्टिव सिगा अनीसी उंगाइनरको मतमदा अखोइगी लंगी मीसी हाना कनगदबनी हाइबगी मसी वाहन थोक्सी साउना ले हाइजनी अदना हुजी हुजिक तौबा याबसी यामना अखोइगी कोइना हाइद्रबसु इंडिया दा हुजिक लागलीबा अतोपा यूरोपियन कंट्रीज में आमदगी लागलीबा लेजेशन जी इवन इंडिया बगना बगता रोहिंग्या रिफ्यूजीज इंडिया दा संगनदबा होनरी मदुगी मरक्ता मणिपुर अमसुंग मिजोराम जो अचौबा स्टेट अममने हाइजनी अदुना मसीना इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओइबा चंगकपा मीदु मफम खरा पीगदबनी मतम खरा थमगदबनी यारकान हलनगदबनी हाइबने अखोइगी सिदा थोलखिबा अखोइगी जदा हुजिक ओइबा फिबम जिना ऑलरेडी यामना पिगलबा लमसिदा
यामना पिकपा लमनी मणिपुर हाइबा स्टेट सी मसीदा येलोमैगी अखोगी ज्ञान तानदबा ngसाigi CM na diam phajana hairi yelomai mayam sikhi tariba furup mayam ji kanbigadabani haiba ma masigi yanaba bill ama puthoga loina mak hingminana ba honagadabni haibasi yamna phajaba magi message samani hena maru oirai badi international obligation follow tawgadra tawragana hena khoida kya mangjarakpa adubu akhoigi oinadi masida ngसाigi limits of human rights limits of humanitarian help sigi limit ama lei haibaji tham aina thamjaningi aduga paliba sarkar na yengsaliba sumaina every akoigi leiriba akoigi photo phojin yaba mafam mayam sida masigi rohingya refugee makoi yamna nungsi musman singh adubu akoigi lam sidadi henna moi changselakpada thanbadu oiraga akoigi charu thallaba I akoi hi ama da charu ama maka ama hapsanbada hi lupe do madu thokadra haibagi changaktanaba ayamba makhalgi pambai do lokhat pio haijabajin aduga number 2 asai oza johnson na haibasi da yong ta refresh tawjaningi yamna manajaba mongda haibi tawragli ba khuding maksi emotion na guide to buyade minung si yamna dakatai adubu oza johnson na thamjaningi ba aina lawjabada structural amasung institutional oiba mechanism je hana thambiyo haibane democracy gi wan thoga ma lenje haiba tarabadi sarkar gi makhuttu Chingnung ji honbiyo, Tampaki manung ji honbiyo. Lairiba democratic institution, office administrative amasung police ki lairiba office mayam ji function to honbiyo haibadune. Oza Johnson na haibajida. Ana masi institution aduna palaiba da koina hangbiya ba question di. Ching desa si haiba yamna phajaba paujel lama laire. Satpa ju hauri. Masi china emotional akoigi integrity ki ties amadi phumduna leiramba yanadaba mayam ama akoi hangdoknaraga akoi noi amatani haiba amati leire masi je koina ludarakpada democracy chatnariba amasung parliamentarian government ama leiribanina karama makhalgi institution create tawgani karama makhalgi office thamakani karama makhalgi structure thamakani sabna hairabada akoina traffic light thamai iji karigino accident thoktanaba mi myam chatpa nungai na bane hainaram da mi myamsu masigi laiki angangba sangba aduga hangama pal machu ubachida akhoi da ju tambirakpa dumaina madugu makhalgi structure di sarkar jin ngasi thamba hobirabra haibadune aduna tasna palaiba sarkar ji naudi nauri emotional level da festival gi level da lai khoramba dauna ritual gi level da yamna phajabadi leire adubu paliba sarkar magi governance ki oiba good governance yes good oirasu governance gi phambam thokpa machum mayam magi structure do hana function tawdriba makhei magi leiriba akoigi governance ki institution mayam je function tawdriba makhei ojan josan na haibi ba dumaina masigi si adum akoigi manil dauna kairaga chakki kani haibi thamjaningi oja tamoi bo choba akoigi hojik oiriba phibam stage da tasena bill lama siamna na bo honari haibasi akoigi JCLPS na di dabi tawraga su yadabanate yai mayam gi amato oiba haibamne adubu hoji JCLPS na khongjang changin ba haugraba matung se da hojik khar lepo oitarga su khongjang changsin bagi mahutta sarkar na hairi bastai da ekoi kana kana no tanawrasi haraga punna admaina saminna bane na fabra sai da as a senior amoina karina thambibe aishmai thamjage yanaba billai se karino yanaba billai se daniyam ludori se yanaba ba se krai phogde yanaga durino karam karam mi wesing na magi apam bu phongdong na kadum mi loina mak loina phongdong na kani angle khudi mak tagi loina lakani yanaba billama hai bisi daniyam aruba ma lakdori se tangkhulgi yelong mising kanaba natra kuki yelong mising kanaba maitei pruki yelong mising kanaba tongan tomna kanglup ki purusing kanaba gi damu da koy koina changjeliba mana apam kherde soina phongdong na kaneba adu yanaba iba ma porakadu je kanglup khudi mak sok tanaba yanaba ma porakadu je masi gi target se krai phongno sini madu ma ai na ningi sina hoji ki bill je pass to ningi mangda ma bill je pass to ningi mamang da manipur sarkar number je ordinance ma jari raga ordinance ma jari biraba ordinance sama jari biraga mache hoji leptra jangthal iba pot na ma se thingna na ma ta ga legislation ma jari biba sumai na tawraga di mache akoina hoji punna mangna nunangi ba punna makki thamoi da koi yelong mi singya si poi mangki ga dore mi to me ama jangthalak tang si mi painari ba me ama se machi khara makai de koi thingba ngam gane ba hoji ledi basi di tumba hob de sing hajan ba ga cham mane ba koi yelong mi thingga da bani di hai ba ko thamoi da di loin chele thamoi da di loin chele thamoi da di koi yelong mi kan ga da bani haje loin mak thamoi da chele ba adubu
चेलीब पुनमक कई प्रोटेक्ट तौरीगे यम नैनिंग प्रोटेक्ट तौरी कई तौरीगेब चेक पोस्ट मैम ममांग सरकार की मतलब चेक पोस्ट थमगदबनी पांपोंगपुर थमगदबनी मोरेद थमगदबनी चुचामपुर थमगदबनी मैम लेग्रेब मरुगी चेक पोस्ट की कानब करीनो करी पीरमगे करी इंपेक्ट लेरमगेब मदुंगसी करीगुंबम ममी तागीदेब अरो हौजिक सोइना हाइजनिंगिसे करी कानब फंगदोरगे करी तौगदोरगे हाइबसे यामना मुन्ना नैनद्रगसु अखोइनो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरना करम करम हाइना हौजिकी मतमसिगी ओइना हौजि अहोब खर लेरिसे मसी प्रजा पुनमने पेननब मसी येलो मिसिंग कन्ननबगीदमक्ता कोइ कै तौयागे मपान की चंगथे लैबसिंगसे पार्लियामेंट यौदना मागी अयाब यौदना चंगथे लैब मैमसे करम हाइना कन्ब याबगे हाइबसिदे अइना सा हाइजो ऑर्डिनेंस अमा जारी याब्रा कैबिनेट ऑर्डिनेंस अमा कैबिनेट जारी याब्रा नत्रगा लेजिस्लेशन अमा कनो तौबीब याब्रा जारी बीब याब्रा सी ओरगदे अखोई खर मखैदे अखोई चंगथे लैब मैमसे थिंग ngam नत्रगना चेक पोस्टिंगसे निंगथिना अखोई चेक पोस्ट सु फारे चे याउदब मैम फारे तौरे हाइजे मोजे क्राइद मु चखरगे हवा गाड़ी तोंगना लाकबा मैम चंगथे लाकबा फावा छेंगाई की गेट फावा नत्रगा जिरी की गेट फावा सुमाइन तो अदगी मोरी की गेट की फावा मैम लेग्रेबा लेहिबा मैम दो मतम मतम की ओइना तौयेबा मतम की ओइना तौये मदु करोम चखरगेबा मदु चप चाना मदु इम्प्लीमेंट ओइना यंगजन मम दरकार ओइबा चप चाना थबो ओइना पांगथोक्त्रंग असि भावो लेरमगदी करी की मपालम की मियोइसिना हेना चंगथलप ngamgodorino मदुनेबा मदुना मदुनी मदुगी ममीरो चप चाना मतंग ताहनबिरबा ओनेबा चीफ मिनिस्टर मदुगी ममीरो चप चाना ताहनबिरबा नत्रगा मदु आइनो जी हाइजरिदो कैबिनेट ना मदुगी असाई कनो दुम अमतंग ऑर्डिनेंस में जारी रगा होजी बिल से पास तौद्रिंगैदा ऑर्डिनेंस अमतंग जारी रगा मदुमतंग ट्राई तौरगा प्रोटेक्ट तौ ngambra हाइबसे अमतंग येंगबी दरकार ओयबा नत्रगदी नोंगबदा अमा चटखिनि मापन मपालमदगी मंगा अम पुसलकनी नोंगबदा अमा चटखिनि हायेंग तरा पुसलकनी चे चांग यावी खंगदे यावदे खंगदे इम्फाल सोर सिदी पुनिन बुनिल्लेने मोना पुनिन निले सिदरबु मिपाइनिंगाई ओइदब लेब्रने सिने बै थमजनिंग ओजा जोनसन अखोगी हौजिक से चेक पोस्ट और नत्रगना अखोगी गेटवे ओरिबा मोरे रोंगी ओरगसु जिरी बामुंदगी ओरगसु अखोई चंगैबसिंगसी अखोई थिंगेन लौरगसु अखोइना हुजिक येंगबा यारिसी बॉर्डर लाइन सिंगसी अखोई इहु होदना दुम लेबगी मम्मीदे दुम तादम नते हाजरिबा मस्वाई से अखोई कमायना अखोगी हुजिकी बिल से पास तौद्रिंगैदा तामोइबो चौबुना हाइरिसी अखोगी ऑर्डिनेंस अमा जारी रकांदा मसी खरा कनो तौबो अमा चंगी हाइबगी वफमदि फोंदोकरे अदुबो स्वाई सेदा अखोगी बॉर्डर की लाइन सिंगसिसु अखोई फजना अखोगी बाउंडरी तौबा संबल थिंगबा सुगुंबसिसु दरकार ओइब्रा आइना पानदबदि नते करिना मो फोंदोकि सेस्ता इंगसा हाइजबो अखोगी से कनोने इंडिया मनुंगी डोमेस्टिक माइग्रेंट हाइदारेको इंडियन सिटीजन सिंगसिना मणिपुर चंगकपदा ऑर्डिनेंस अमा तौरगा मखोई थिंगबा ngambagi शक्ति से सरकार दा लेतेन लवे अदुना मधुगी रूम दो हन तौनबा कॉन्स्टिट्यूशनल वायबिलिटी जु लेनेनबा हाइदना अखोइना हन तौरकांदा होनरिबा मसागी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की क्लोज मनुंगदा कमाइन तौरगा अखोई इंडिजिनियस सिटीजन मैम लेजरिबा मैम सी मनुंगी मैम सी चंगबा याबा अदुगुंबा अखोई रेगुलेशन गुंबा अमा कमाइन तौना इवॉल्व तौबा यादगे होनबा सिदनेबा पल्लगा लेरिसे नत्रगदी यारमगदी नहान स्टेटना तौरबा याय वेरस अखोई अखोइना हुजिक अटेम्प्ट तौरिबसे मरुइना अखोइना टारगेट तौरिबसे अखोई इसिंग इचाउदु चंगसिलकपा मरुइबा लेबर फोर्स उन लाइबा यूपी देगी बिहार देगी मेनलैंड इंडिया मरुइना सिदेगी लाइबा मयाम सिमसुने अदुगा साइमल्टेनियसली मागी एंटीसीडेंट मागी डुबियस ओइबा अखोई अदुगुंबा कनो देगी अखोई बांग्लादेश मुस्लिम सिंग चंगे इसिने अदुगा असोमना कंदा म्यांमार रोम देगी लाइबा खोलिबा अदेगी ngasagi सीसीनेबा अदुना ngasai हौजिक मणिपुर दा हौजिक लाइरिसे फॉरेनर की ओइरगदी फॉरेनर्स एक्ट 1946 लेरे अदुगा मणिपुर दा चंगे हाइरगना अमु फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया 1958 अमु ले हबा अदुगा तसेंगना मसी लोला कांदा मागी डोमिसाइल केंगस पाइसल लकांदा कराई दैनोमा बांग्लादेश ती लाए सिलचर द लायुरे सिलचर की मोई मुस्लिम मोई ngaktanina aduna ama लगा ला कांदा सी वेरीफाइड तौनना बा अदुगुंबा सरकार की मेकानिज्म इन प्लेस लेब्रा अदु तारगे दि सपोज से नुपा अमसे मसी मागी डोमिसाइल मा सो तोरे मा डोमिसाइल चला कांदा कोइना सिलचर द मदु कोरेस्पोंडिंग दु येंगु मतमदा सिलचर द लैरमनु मासे अदुगुंबा तो दिल तो सिचुएशन जदुगुंबा की दिल तौनबा सरकार की
ओइबा मागी apparatus से कसी लेते है बा लेते बसे आसाम की मॉडल दो हजिकी आसाम में कोर्ट साइन तो नगर मतुंग दा foreigner detention center ऐसे हाइजे बतो सिकुम बे एलिमेंट सिंग ची याव होना बा इकोई सी थंगदा वन है बा अदुगा मधु ने बा अदुगा ए हुजिक्सु अई ngसाइन हाइजे बतो करीगुम्बा मरुइबा स्टेक होल्डर ओरिबा कुकी की इचिन नाउ काउंटर पार्ट सिंग नागा की इचिन नाउ सिंग मैतै की इचिन नाउ सिंग तोंगान तोंगान मरु ओरिबा कोई अहुम सिगी यानाबा अमा वाखलोन अमा मागी कमन यानाबा अमा लेतरगदी फनायामना अखोइना कैनोम तौरगसु उतगी हाइबगा चप मानरनेबा अदुना सिगी वाफम सि लेबना जेसी आईएलपी नेसु मखोइगी ओइबा हजिकी आफ्टर मार्ट ऑफ ngसागी अखोइगी मी चोर जाबो थोखर मतुंगदगिदी मयामगो उनरकांड मदु अखोइ लौरकांड मियामना याबा बिल अमा ड्राफ्ट तौनबो होननी हेन मखोइगिसु लाउथोखरेबा पब्लिक ता अदुगी स्टेप टू डू द फर्दर चंगसेलकांड मदु मखोइ खक्ता तौदबिदा सरकारनसु सरकार की लेवल लगी इनिशिएटिव लौरकांड मदु मेटेरियलाइज तौनबो कॉन्क्रीटाइज तौनबो होनबदुना मयामगी विजडम दो दुदे लेनेबा अदुगा ngसागी अमा रोहिंग्या की मतंग हाइजेबदो रोहिंग्या सिंगसी तसेंगबदी स्टेटलेस मोइसे कैनोनी अखोइगी एथनिक ग्रुप बर्मादरी लेरे म्यांमार अदुना अखोइगी हजिकी रखाइनदगिना चीन स्टेट फावरगा साइगांग लागा मोरेदा लाकनी हाइबसे चामद चनी सुंगलाग लारो अदुना मोरेदा विवफ तबदो आइदि काने देन लवे मरमदी हदि रखाइनदगी डायरेक्टली चलगा कांपोपी मुक्लामना चला काना लेरिसि कोक्स बाजार ने बांग्लादेश की सिदै सिदा हौजि अनि हांगा लेरे अनि सिदै से लाख अहुम चेन गिरे हारे तसेंग लाख अहुम दे सिदै से कंसंट्रेट तबरा हाइदि तौद्रे करा योग्रे सिलहेट योग्रे सिलहेट के डायरेक्ट एंट्री से सिलचर ने सिगी मरकत त्रिपुरा लेरे अदुना मखोइना कन्वर्स तौर को दोइसे सिलचर कई नोइन चंगा कांदा जिरिबाम लंबिदा लाक्तोइनेबा मरमदि मिजोराम दगी कोक्स बाजार दगी मिजोराम चंगबैसे कुसक सुकेना बनिना पांगचंग ओइन लौजे चंगा को जुला लेन फाने अरुगा सोमना कंददी ऑलरेडी मखोइगी हाना ऑलरेडी प्रिपेयर तौर मोइना चंगा एक्सेसिबल रूट निना सिदै सिदा जिरिबाम दा मरुइबा संभम दसी ओइना तौ पे अदुगा यूनिवर्सिटी की कई ओजासिन कोइना पानाबदा समवेयर अराउंड 3000 मुक चंगना नबरी तौर लै हायबा सिगी इन्फॉर्मेशन से सरकार दसु लेरम याय खंजै को मोइ ओजासिन करिसिंग मयाम दु पताने बिरम याय अदु क्लोज सर्किट की हाइबदा दे आर प्रिपेयरिंग टू एंटर अदुना आइगी वाखंददी हौजी फॉरेनर्स एक्ट 1946 लेरे 58 की प्रोटेक्टेड एरिया एक्ट लेरे अदुगा हजिकी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन हजिकी स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी 51 ने प्रोटोकॉल 67 ने फुलफिल तौरे हायरगसु मणिपुर दि चंग सुंया या हलोइदबने मरमदि अखोइदो हुजुजी नल्लिबसे अखोइगी लम मीग कोइसे मांगी दौरेना सेकंड त्रिपुरा ओंदो लेबा ओजामेना हाइबदो मणिपुर दि कंसीडर तौबिगनो हबो अदुगा इंडिया गवर्नमेंट Silence is the best policy. Harakanda Manipur da koi kharana panglaw law bose. It is irrelevant with matang sida sine hajini. Ozahim homen akoi gi hojik se tasenga akoi gi public akoi gi people's participation haitare tasenga akoi gi United Nations akoi gi development program amadi World Bank ki matungina akoi gi makoi gi अखोगी गुड गवर्नेंस अमा लेनेना होनबदा अखोगी प्रिंसिपल निपाल खक अखोई फुलफिल तौबा अमा दरकार ओइबगे दुम पानरी तसेंगना हारबदा हारिबा मागी प्रिंसिपल निपाल दुगी मनुंग सेदा अखोगी पीपल्स पार्टिसिपेशन रूल ऑफ लॉ अदुगा ट्रांसपेरेंसी स्वाइ सेदा अखोगी हुजिक लेरिबा चयनबा मयाम सिंजी येंगा कांस्टेजदा मसिगी पॉइंट्स सिदा कमाइना मी ऑब्जर्वेशन पीबीबे ओजा मसी अखोइना यूनाइटेड नेशंस की फ्रेमवर्क सी याम तुइना जुलवे वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन ऑफ गुड गवर्नेंस सो अदा उजिकी अखोई लोक नीति एन अमले सेंटर फॉर अखोई स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ना दिल्ली की अदगा लोक नीति ननी इंडिया दा अखोई पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी सी क्याम फजना अखोई इंडिया दा चथरी पीपल की पार्टिसिपेशन जिना कमाइना तौरी ट्रांसपेरेंसी की इशू जिना कमाइना नो रेस्पॉन्सिवनेस जिना कमाइना नो हाइबसी लोक नीति खतनी याम फजना अखोई इंडिया दा स्टडी तौ अदा लोक नीति की ऑब्जर्वेशन याम फजबा मा थोले ngasi karigumba india sida vote ki matamda akoi gi citizen mayam sida manipur da jo haibe yai vote lep ka dariba mi mayam sidagi paisa loba hora aba corruption ji hora aba masi democracy gi maturity ni hajaning badi ngasai rule of law akoi gi world bank amasung united nations na semlak liba makoi gi framework sidi akoi gi liberal democracy ama chana hanba yanaba haibadi maduna muk support original akoi na capitalism asina neoliberalism gi economic policy haibajini
हाइबदी मणिपुर अमसुंग इंडिया की तोंगान तोंगान बा अखोइना कम्युनिटी खै लखलखप कांजिदा इंडिविजुअल मी अमममगा सोसाइटी का हाइबजी खेनबजी लेरमदि आई अमजी कनानो तमिल की ममिंग अमा येंगबा कांजिदा मागी बाबागी मिंग मसागी मिंग बाबागी मिंग मागी लेखाई की मिंग डिस्ट्रिक्ट की मिंग अदगी हेक लोइनमक्सि परिंग दि यावरमगनेबा इसम सम अखोइगी दसु होमेन हाइबा कांजिदा कोंपाल होमेन हाइरमगनेबा ओजा जोनसन हाइबा कांदजु लमदुना अदुगी तामोदजु अदुमाइना लेबसिना सोसाइटी के इंडिविजुअल मैमजिगा सेनदबा अमा लेबदौना लेरमबा अदुबु असागी वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन सिदा रूल ऑफ लॉ सि लाकनी हाइबा कांजिदादी प्योरली वेस्टर्न सोसाइटी की मखोइगी फिलोसॉफी दे लेरिबा सोसाइटी के इंडिविजुअल का जी याम तोखाइना इंडिविजुअल ना पामदु लोइना याहनगदबनी पैसा तानिंगे पावर पाइनिंगे लोइना हक पिथोकनी हाइबा कांजिदा इंडिया दा पुसलकपा कांजिदा समहमनबा मदी लेब अदुना एनडीए सरकार जिना पालकपदगी आइना थमजनिंगबदी होय नंगी डेमोक्रेसी की ओइबा तौदब यादब इलेक्शन दुमदी थम्मगा मनुंगी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट मयाम अमा पोरकपजिनेबा मसी एनडीए सरकार की अकोइना अप्रिशिएट तौब याबा अकोइना फजे हाइजनिंगबदुनेबा अदुना सिगी गवर्नेंस के मतंग लाकपा कांजिदा अखोगी पालिबा सरकार सिनाजु ngसागी ओजानी ना थंबीबदसु पालिबा सरकार से यामना नौरी तसेंगना पीपल की रेस्पॉन्सिबिलिटीनेस अमा लाब्रा पीपल पार्टिसिपेट तौरीब्रा हाइबा कांजिदा अखोइना एसेस तौबदी ngamde अदुबो हुजिग हुजिग आइना उजबददी मसी हाना लेरमलीबा मतों चाबा हाइबा मी ngakta पालिबा सरकार सिदा मतों चानबदुम चंगसलगा चारी हाइबजी थमजनी मसी अखोइना इलिट सर्कुलेशन कौवी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जु तबो कौजनिंगे इसम समना हाइबदा ममांगी सरकार ना चाही तरंगा पानबा मतमगी सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर ठिकादार ऑफिसर मयाम अमा लोइना मक्सी ममांगी रिजिम द लेरंबा मयाम दुगी यानबा चलंबा ngakतनी मसी लोइना तोखरगा अनोबो मखलगी अमा लाइब्रा नत्रगना हानगे दुम ओइरमनिबा मी म्याम से अनोबो सरकार द नफसल लाइब्रा मखोय म्याम जिना नफसलागा पारी पुरी की मिंगदा युमना की मिंगदा जाट की मिंगदा पुसलागा पीपल की पार्टिसिपेशन चिंग द चची चिंगी नुमित मियाम की नुमित हाइबा कांजिदा मसीगुंबा डेमोक्रेसी न पिरमलिबा अहोबजगी खुदोंग चाबा लौरिब्रा हाइबा क्वेश्चन जिने सरकार न लाले हाइजनिंग दे पालिबा एनवीरे न लुसिंगलिबा कोलिशन सरकार सिना अनौबो मखल इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से मसी यामना ममी चावनो उजेयैदी मसी तौनब होनरपा कांजिदा खुदोंग चाबा हाइरबा मी मयाम सिना अदुम हानदगी जु चनदुना लाबा मखोय मयाम जिना मतोंग चाबा हिबा मयाम सिना मखोयना चंगसलगा मतोंग अदुम चारिब्रा हाइबदगी क्वेश्चन जी उरिब अदुम मक्तना कामजोंग द फंगदबा पामजोम द फंगबम थोकपा आ फजरोल द फंगबम थोकपा एलपीजी की गैस सिलेंडर मयाम इम्फाल दगी ngasibo करिगी येलिबनो ओजाजो सन्ना हाइरिबा ममी तहांजी स्ट्रक्चरल चेंजेस लाब्रा हाइबदी स्वाइदा लेबदौना तौरी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की लेरिबा चेंग मैम जिंगा मैम कंपोर मैम चिंग द थौगदबा यंथोकदबा मफम मैम से डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस मैम दो जाजोन सना थंबीबा दुमाइना फंक्शन तौबा ngamdrabaniना इम्फाल दगी पूरो हाइरे हानदगी दुम सप्लायर ओइराबा हानदगी डीलर दुम ओइराबा मखोइना दुम ओगा मखोइना दुम स्वाइदा दुम योंथोअमे मतम खरा लेरगदी रिचुअल ओइना लाइनिंगबा दुमाइना सिरोय फेस्टिवल तौरबसु अमा तौरबसु अखोइगी कैबिनेट चिंग द फमलबसु ngसाइगी हानगी लेरमलीबा मतोंग चाबा हाइबा इलिट्स मैम जिना अदुम अखोइगी काकफै दौना तिमफा दौना दुम नप्पगा सरकार जी योमथनदुना लेरबदी अहोंग बलावे हाइबि थमजनी सरकार दी यामना फै तामो चोबो हुजिकी हारिबो ओजा होमेन हारिबो सैदा तसेंगना अकाउंटेबिलिटी लेननबा अदुगा करप्शन सी अखोइगी चांग हंदननबगी दमते एंटी करप्शन सेल चिंबा हांगागसु हुजिक हाइरिबसी अखोइ ओजा होमेन हाइरिबसी ममांगी मयाम अखोइ उरि हाइबो वफम अमदी अदुम फोंदोकलि तसेंगना क्लियर कट वन हाइरबदा स्वाइसिदा तामोगी वखलोंदा हुजिक लेरिबो पोजिशन से कमाइना उबि अदुगा कमाइना तोहनिंग आइसमाइना हानाम करम तो थमजगे साइगे जॉनसन हाइगिबिदो ऑर्डिनेंस हाइबसे ऑर्डिनेंस हाइबसी स्टेट गवर्नमेंट चलाइबा ngamdaba लेते कंडीशन की मखा पोले तामेन कंडीशन खर की मखा पोले हाइजरिबा तामेन सन कंडीशन खर मखा पोले हाइबदी बारो के सिटीजन अमो ओइबगी नागरिक पुनमतो मधु फंगनबदी फंगनब मधु मांगनदना थम्मगा करमाइन तोना प्रोटेक्ट तौगदगे हाइबदो मधु तामेन कंडीशन की मखा पोलेबा स्टेट ने चलाइबा ngamdaba पोती लेते अरुगा अमरोमदा अमको हुजिकी लाइदो
corruption cell hang ba corruption cell hang ga ko corruption cell du ki madu jam thi na implement tawri na ta taw dabra ka ba che masi su yam mo wo monitor to da kar wo ba monitor yam da kar wo ado hauji oja jon thana ha ka no na ka oja homen na ka hari che ching man da ka masi ki yo toroi ba port mayam che administration yog di hai bani administration yo ra ga bu kari ki ching man da ko gi ngasi awa ba che le gi dori no lebam thokte administration yog di hai bani administration yo ra ga di sab cha na ko ngasi le di ba port sing che ching da kari ki ching gi port lo mayam do oja jon da ka no na oja homen hari che ching gi port lo mayam do thai da le de se ni thai da le de thai da pu moi le de se ne ba aduna ni punama se kari gi no administration yog da ba dai ni administration reform to wama aduga governance hai badune aduga aikoi gi effective ohen bagi wafam sima good governance sai se ai matang se ni good governance che administration yog kan good governance la ka dori ne oja jonsel lo shalak paste aikoi gi miyam gi fanana ba aikoi gi sarkar afaba ma thamba hai bus da tasengna aikoi gi tasengna miyam sing sisu aikoi gi right khaktamak tan bi mahutta aikoi gi su kari to bu yai haiba aduga aigi tawam thokpa dusu kari tawba yai sugum stage de sungarang ge chief minister na phongdo kibda right khatang tani khangba aigi tawgada ba right di khangda bagi ke no masu panba ma mathaudang khangda bagi ke no masu phongdo pase apui gi hujik lai riba situation si da yeng kan sti da loisal pas da punna miam su aduga sarkar su afaba isi loina ba ohini ma ngakni masli da kari na loisal pas da tham ai ri kasu hainingai lai jade hujik lai riba sarkar gi initiative se yamna phai aduga after 1 years da di dc to fazana full fledged work to haningi arege police station fazana lainingi jasami da leiba praja singh do administrative presence to mu leiba pami arege akhoi chief minister khakna ta bida atop top ba akhoi minister sing chat pada su yang freely ngata tawba pami aduga tasengna adugumba matam du dai da akhoi hojik address to diriba core issue sing se akhoi address to rokini matam amada adugi preparation do akhoi tasengna yul do khangna mayam aduna hojik leiriba akhoi gi temperament se tasengna masi hen ground click to hongna ba through policy method reflect to hogodo muni na khalle aduga ai hasike koi gi tamoi bo jongna haibadu difference of opinion leite ordinance damo kai noni akhoi gi constitutional viability haibadi citizen amana India ki citizen amana monda athing bo restriction pb haibagi masigi constitutional workout to wasine haba ngamda base sine maram oidana akhoi gi mamangi bill ani do reject to given haba adugi keno do laitabanna madugi akhoi na hojik se aduna adugi ordinance kumba adu hek tawrubda unconstitutional null void oini haba aduna sina ngasai gi aina haijebegi adugi yes difference opinion kaim laite tamona haibe tum chumi sarkana tauge haragadi mana admaina dum tawne hay aduga aina hojik yam nungai badi cm na initiative lawduna hojik anti corruption gi tawri se top of the top akoi charge sheet tawduna ga khotna ga tawna re ko masigi train sidai sida akoi isana gi su akoi haurakadoi na haije ko adu taragadi sigumbagi initiative ama lawbosidi yamna phai masi appreciate tawi aduga mase continue tawrakanda lehowa kona madugi tasengna amu tungana laktabida ai tawragadi aina pamjabadadi hojik go to the hill se after the khoi chahi me matung dadi dc mayam sp mayam sdo sdc mayam se full fledgedly work to bangamba adungba policy mission ONC siban tribunal mayam fan lehen ba yes go to gi mai ondo lagani ge yeng tam yes yam ngai jing ngasi ge sumla discussion hours de koi gi guest when election biriba oza homen aduga oza elangom johnson amadi tamo ibu chokba hanna thagat panungai phongdok chiri loina na ngasi bena di matang swaida discussion hour tension na batanda logjiri punamakpu aroi bena khurumjari
ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯖꯤꯅꯅꯦ ꯃꯈꯨꯟꯁꯦ ꯃꯦꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯃ ꯂꯩꯅ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯨꯟꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯇꯤꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟ ꯂꯨꯍꯣꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯣ Admission hauzare adom BA natraga MA loi hogde haibagi awaba leitre hauzik India da maming leraba Jamia Millia Islamia University gi Center for Distance and Open Learning ama hauzaragani e Ghani Educational Society na Hafiz Hata minutong da leba Ghani English High School da tawgudaba mafam masidagi adom Jamia Millia Islamia University New Delhi gi BA natraga MA loishinba yaragani hangdokadaba course singdi MA English MA History BA General amasung MA Education Adom na form amadi prospectus ki damak office hour pung mapandegi ahum phawagi manungda lakpiduna ming sanbiraba yagani akopa marol ki damak phone number 8974002236 khanganjariba secretary MA manam Eghani Educational Society Minutong Hapta Imphal East Manipur October gitang kuntare kunipana sida DM College of Commerce Department of BBA na Sinlang Fest the Management Festival aina ming thonjaba festival ama pangthok sagadori Hariba festival sida yam nungarba event kaya amusu yauzar event sing adudi Entrepreneurship talk Sport advertising contest debating competition essay competition painting competitions dance competition Miss Sinlang 2017 which will be a direct entry to Miss Manipur rock show online gaming 50 ka fanda 1-minute games and many more to develop various skills in today's youth and to inculcate innovative leadership quality, right attitudes, creative thinking, and team spirit in young mind. Hariba mission asiga loinana sinjariba festival asida mayam sulengbiro. Mayam sulengbiro tuna nungariba festival asibu susoi soidana sargabi. DM College of Commerce Department of BBA ki maikai degi. Loluna haizeri. Sinlang Fest, the Management Festival, Miss Manipur. Bye bye Manipur Luhong Panthana Lakpasida India gi warranty matiksan leiraba makal kaya gi kitchen appliancing heavy discount galwainana Bye bye Manipur store da phambiragani 1 years warranty leiraba induction ama leibada induction cooker ama free da hapsari glass top gas stove ama leibadasu cooker ama free da hapsari sumnatagi lupa sat yankhaida 3 liters induction based cooker amasung sumnatagi lupa lising tara humdoida 5 years warranty with free home service and free installation yauraba kitchen ngasi baru pauda lawfam amasung wetland sing atopa hiramda sizdabagi thabak thorong kudimak lepna ba cabinet haware blokre NPF Manipur Unity President Lokthokle haibasi chatnaba yaroida wafamni haina awangmu nyumaina phongdokre amadi Cookie Black Day thoram pangchokre Naga gi framework agreement yanaba puraktingaida cookie singi warishin ama puraknaba taksankre Kurumjare ISTV ki Manipuri paw miyang tabiru singbo taram noksari hausi paw samnong pizare lawfam amasung wetland sing atopa hiramda seasonaba thabok seasonanaba thabok paikaliba khudingmak lemnana ngasi phamki by state cabinet na warep lokre Chief Minister N Birena chair logduna nimidang wairam pangthokiba cabinet mi pham aduna Manipur Conversion of Paddy Land and Wetland Act English Taramari sahi adumaki September taradagi chanaba hokrabasu yum kai amadi atai hiram kya da season balofam sing ek asigi mayokta sathariba si yenglaga lofam singi satellite image cadastral map ki matenga loinana data bank ama semnaba warep lokibani
इंग्लिश तरा मरी सेप्टेम्बर तरा फाउद लेरंबा लौफम सिंगी सैटेलाइट इमेज द युमफम ओइरगा खंगदोकनी डाटा बैंक असी रेवेन्यू अमसुंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट ता हापतना मियाम दा फंगहन्नब होनागनी लौफम अमसुंग वेटलैंडसिंग अतोपा हिरमदा सिजनगे हाइबा से थाराखिबा खुदिमक डाटा असी द युमफम ओइरगा यंगसनगनी करिगुंबा डिजिटल मैप असिदा येंगबदा अरानबा यौरमलबदी एक असिगी मखादा चेराक पीगनी कैबिनेट की वारेप असी डेपुटी कमिश्नर सिंगसु ngakna sananaba khanganbaga loinana makha taba instruction ama leitriba phawba lofam amasung wetland sing atopa hiramda siznaba yaroi haire NPF ta minority oiraba Dr. Surhozai lei lijit suna NPF Manipur unit ki president lokthok le haibasi chatnaba yaroi daba wafamni haina awangmum new maina phongdokre Imphal Hotel Pangtokpa Paugi Mipamamada State Unit ki President Awang Wona and NDA Madi North East Democratic Alliance ta NPF Manipur State Unit su yawdana BJP na lusingba Manipur gi government asida adumak chatminari NPF ta matamamada lusingba amu oina leuraba Surho Zelai Lizisuna BJP ga mai lainaroi haina lawkiba warep nakal nam tegi oiba firepni NPF Manipur State Unit na mahaki firep asi suklo lobongamloi NPF Manipur na party sige majority da thazaba thamle mapu party ki president lagi lokthok le haibasi yumpham yawdabani amaromda NPF na makhata na minister longna ba thorang leite masidi matam gi matung inani haike koi ki party ki president oina khalamba duga purama koi ki Dr. Sarojali ki luching do makhasida BJP ga अखोई मरी लेना रोए हाइबा दुगुम्बा डिसीजन से अखोई की नॉलेज याउद बिदा लौरक पासिदा अखोइना असिदे अखोई सुक लौबंगा मोय मरमदा सिगुम्बा डिसीजन असे यामना वन साइडेड ओइबा पार्टी अयमबना पार्टी में यामना पामजौदबा अदुगुम्बा डिसीजन लौबा सिदे अखोई कंडेम तवे हाबसिजो गलोइना अखोई NDA की पार्टनर नेडा के अलायंस अदुगलोइना मणिपुर दा कोई बीजेपी का गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे कोई कंटिन्यू तो जगनी हैव डिसीजन ऐसीसो अखोई सुमाइना मणिपुर स्टेट यूनिट की डिसीजन होना लौजबने रियोबो सपोर्ट तोवे मरमदी मान लुचिंगबा मान मागे लीडरशिप से मेजॉरिटी ने सपोर्ट तोबगे मरमना अखोई सु सपोर्ट तोवे हैबनी Paugi Mipamadu Saryakiba PSE Minister Dikona Media da State Unit ki President Lokthok le haibasi aranbani State Unit ki thau puriba sing mot manadaba amatta leite government asigi chatminaba mapang amu oina adumak laigani haiki Paugi Mipamadu da Working President Pulminau Parliamentary Secretary L Kaishio ADC Sanapati ki Chairman NL Markson NPF Sandial ki President Molar Singh Mongsangsu Saryaki We are strongly having partnership with the NDA and the BJP-led government. The recent crisis that has been taking place in Nagaland, the party led by Dr. Sarojali has severed the relationship with the BJP-led government and the BJP party, and which is not acceptable to us. Here in Manipur, the NPF are intact. We're intact. The 4 MLAs we have here in Manipur, we have having a very strong alliance with the BJP-led government, and that was agreed upon by the party and everybody in the alliance. KSO General Headquarters Sendunangasi Cookie Black Degamri Ledena Miami Kongsarama Chakre Tangway Bentau Ground the Horaga Chingmerong North AOC Kuyathong Foraga Tangway Bentau Ground da Mukhalagtuna Rally Dulosenki Rally Asigamai Ledena KSO gi President Paukten Thang Lungfengna Nation IMG Warishin Proctringida Cookie Kya Hatkibagi Achuma Wayel Hana Fangangadavani Haide Sahik Kunmari Yomangda September Gitang Tara Hundoida Zopi Gamnel Amasung Zanglen Fai Kulgi Cookie Misam Chamahena Ties Muiban Lusingba Nation IMG Kedar Singna Tamtin Hatki Haide Cookie Lising Amahena Makataba Tokdok Sing the Hatpagalunena Cookie Kul Sahum Humpu Mang Tahanki Cookie Misam Lak Amarom Hena Mayumakai Lehenkide
Bharat Sarkarna Kuki Singda Achumba Wayal Fanghanjiba Phawba NACN IM ga Warishin Puraknaba Honoridabani Haiki. Instead, engage the NACN IM in a political dialogue and sign a framework agreement. This is not acceptable because this crime against humanity should be settled first. If not settled by the government, the Kuki people will resort to any means necessary to thwart this peace process and all. So, what the KSO and the Kuki MP, one is that this issue of genocide should be settled first before finalization of this framework agreement. If not, there will come a time for the Kuki people to decide their own course of action, which will not be in the interest of the Indian government. Amaramda More Ward Number Nipan Dalaiba Hill Tribal Council ki office tasu Kuki Black Day ki thoram pangthokre. Tongan bo organization Ganasin da pangthokiba thoram aduda Kuki NP Manipur ki President Professor Khamilan Khub Liangzo, Hill Tribal Council ki President Jinsai Lungdim Yauna, Tongan ba Myoy Kana Sargyaki. Thoram aduga mailenena Kuki NP Manipur ki President Professor Khamilan Khub Liangzo na ISTV News da wakhon kya phongdorakhe. Inhabited areas. So here in 1993, the NSNIMs launched ethnic cleansing. So due to this, the Kuki innocent peoples lost their lives. That is 905 Kuki innocent peoples were killed, 360 villages were uprooted, and more than 1 lakh people were displaced. There have been displacements. So that was the consequences of this incident. So that's why today, due to these incidents, we observe this Black Day. That means we respect our innocent peoples killed by the NACN IMs in 1993. Amaronda Thoramadu Pangtonglingai Manungda More Town da Dukan amadi hotel kaya thong hangnakide lambida mi chatnabagi chang yamna nemki government ki office sing hangnakide mai roisang sing suti thaki haire. Kuki Black Day ki thoramasi Kangpokpi district ki manung chanba Bongban Khulen da su pangthoki Bongban Khulen village authority su sinduna kun asigi Baptist church da pangthoki ba thoramadu da village chief let kho hone amadi village authority ki secretary Lanpuna Jingmana athoba mitunglen oina sarugyaki Thorongki saruk amo oina matam tugi Kangluki irang da laikidaba Kuki segi mafamda khulgi miyamna minute ani tubina leptuna awaba phongdokki bagaloina makoigi thawaina isorgi mafamda English signal lerunaba thongniki observation committee ki convener Mrs. Hengai Kipzena phongdokki bada bab tanadabadagi matamdu thokiba Kangluki irang aduda yamdrabada Kuki Satetlom thawai thakibani Thodok adu Kuki Zati na leriba makai kawang ngamroidaba thodok amani tungda adugumba thodok thohandanaba amadi thodok adu da laikidaba myoising adu ningsingduna thoramasi pangthokpani haiki Heroes, they sacrificed their life for the Kuki nation. Aduna mi chatre enna ekoi Kuki nation gidamakta mapunsi ka thoame adumai na yamna wana leriba matam aduda ekoi na miyoi karana ekoi Kuki nation gidamakta magi mathawai kaya masuka tholaga adu asigumdaba yamna mamal oiraba ekoigi Kuki nation gi oina yamna morning oiba yamna kaurloidaba thodo aduna maram oiraga makoi leiba sigidamakta nata Kuki nation sigidamakta mathawai ka tholiba nungsiraba jilinao ni 700 mahoi ki buning singba thoram oina si Black Day si pangthok sabani Kuki Students Organization Sadar Hill Nasu Kunmari Suba Kuki Black Day Thoram KVC Center Sas Kampokpi District Headquarter da pangthoki awaba phongdokpagi thoramasi thoram pangthok phammanak nakna anganba yukta bom leire habedagi ngahak apanba leirui adubu Kampokpi police amasung kunthani pan suwa sam riflesna kudakta yengsinduna bom nati haiba khanglakpadagi thoramda akaiba oikide ngasigi thoramadda village chief singh Kuki NP Kampokpi UPFKNO Lusingma Singh Civil Society Organization gi Lusingma Singh su sarugyaki KSO Sadar Hills ki President Thangmilen Kipdiana Kuki Jamapan hena NACN gi makuta laikidaba si laibak tibani
muivagi lising makha da chathaki ba thawong asi miyoibagi hak khongaung na bani center amasung state government na kuki furupu makhoi gi citizen ni haina khalabadi sei kunmari gi mamangda nation im na miyoibagi hak khongaung no ki ba thokdok yangsin gadabani haiki human act that they had committed. This is the question we would like to put forward to them. Please, if you consider us as your citizen as well, please look into this human right violation that was conducted years and years ago. Saliba sahi ilising ni tara ni panda loishin gadaba tongan ba government ki department sing na paikhatliba sakhat thorangi project amasung scheme sing chief minister nongthomam birena nongne yangsin kre chief minister ki secretary ki cabinet holder chief minister na chair logdana loishina ba pandam thamliba singi matangda khana nei nakre mifamatuda cabinet minister sing chief secretary dgp administrative secretary commissioner amasung department singi director sing chu sarugyaki saliba sahi asigi manungda department sing na pakhaliba tongan ba project nataga scheme sing matam sana loishina ba chief minister na khanganki state asida awon mama purakna ba hojik thabak subagi mawng asi hongdok mathau tai administrative secretary sing amasung department ki head sing na thamoi seng na amasung makhoi masal gi marakta pau faudong aduna afaba lenga ama lehenna ba chief minister na khanganki officer sing na field satuna lairaba sing da scheme sing phangana ba pongning sangna thabak tongnana basu pautak piki district ki thakta sakotharangi thabak sing district level monitoring committee na yangsinna ba khangan bagaloina na sayol gi progress report rikhalakadabani haike chief minister n birenu sing malengak na sing dasasi go to hill haiba kholaw galina na sing tampunna thong manana sakhot minana ba thabakya packet kani haina lawkiba tha manga fajilaglaba phawba senapati district headquarter dadi yoraktri hairi karama matamda yorakadagi haina ngaibada awaba ma oire haina senapati autonomous district council gi chairman ml markson phongdokre chairman lusingduna executive member sing naga people's organization amadi students union gi mhu jawna mamangi lengangna loisindana thamlaba senapati district hospital gi phibam yangsin basapada ml markson makatana haikibada district hospital asida medical officer taramari lefam thokpada ani khak leire angang amadi sarugi doctor su hospital asida leitri senapati autonomous district council gi loishindana leiriba administrative block su yangsin ke administrative block asi inglising tara humdoida saba horamlaga lepkibani haire ADC hostel safam ahumda lanai mioi singna leshilambasu thengnarake district nursing school amadi hostel saba horamlaga loishindana leire supermarket amadi tribal market su saba lepre urban sports infrastructure scheme gi makada NEC na lupa crore taruk piraga sakiba multi-purpose indoor hall gallery gi fan yauk de haina gallery sadabana kanafam khangri khongsa du gamairena LM Markson makata na haikibada mamangi lengang na thabakya toramlaga loishilamdaba amadi matam kuina miraiduna thambiri anoba lengak asina adugumba thong adu chathero habigi thajabalai district headquarter gi awat pakya asi athuba matamda chief minister n birena yangsanuna loishindana leriba project sing loishin view amadi awara pa sing mention view haina khongtarakle chief minister honorable chief minister Sri Beren Sinna go to hills haina het amagi ama haibale sule aduga hills gi kri awapa le aduna hills gi numik haina su akhoida haibi basu le maramaduna mana haibi khiba mayam se akoi achauba asai khoda le maramdi mahaki adugumba concern amadi mayam da thambiraga hills gi awapa krile tawbi da bakri le akhoi tawge go to hills haibne nai khoi asigumba mayam se khoi khalaga yamna haroi adubu hoji phobudi government ai khoi sanapti district ta hanna hondulaga thambi khiba development pakhaliba mayam se yinsin bidri maramaduna government ai khoi kan ai khoi pressure pigini asigumba government congress government hondulaga thamkiba development mayam se hoji ki anoba government ai khoi bu yinsin laga district ta tawbio haba made khoi high government the pressure Cycle subdivision ni manung zanba bongbal khulenda National Food Security Act makada miyam da phangangadaba cheng April tha dagi horaga August tha fawba tha taruk phangre hairi hiramas gamai lena ngasi bongbal khulen village authority na sinduna kunasigi village chief Poktingmang Kibzen gi yumda pawgi mi phamama pangthokre
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯂꯥꯜꯄꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ PDSꯀꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ ꯈꯥꯏꯀꯣꯛꯀꯥꯝ ꯀꯤꯞꯖꯦꯅ ꯄꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯦꯡ ꯐꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ DC ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯦꯡ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 3ꯗ ꯐꯪꯍꯟꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ 5ꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯝꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ PDSꯀꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦꯡꯖꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯆꯦꯡ ꯃꯔꯨ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯐꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯥꯔꯗ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯆꯤꯐꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ DCꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤꯗꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯨꯗ ꯉꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯗ ꯍꯣꯜꯗꯔꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯌꯨꯝ ꯆꯥꯃꯔꯣꯝ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯌꯨꯝ 90 ꯈꯛꯇꯗ ꯐꯪꯂꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯥꯔꯗ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯆꯦꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯥꯔꯗ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯤꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ BJPꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ प्रजासिंगी अवाबा सी कोहनबिनबा होनबियु हाइकी आई खुनसिदा लेजबनी अदुगा आइना इसागी क्वालिफिकेशन ना ग्रेजुएट ओइबनी अदो ngasi फावबदि अनएम्प्लॉय ने अदो खुनसिदा एगी फंगबम थोकपा रेशन कार्ड फंगबा हाइबसी एस सिटीजन नम ओइना एगी राइट नमनी अदो नसिना एगी साइकल हुजि हुजि पुरिबा कंसर्न अथॉरिटी दा एखोइना वाकत तौजरे अदो माना एक्शन लौखतपीदबगी ngasi phawba ekhoi bongma khulengi oina nearly 100 household leibasida 40 household 40 khaktana card si paijabani aduna hojiki matamda sigi ration card se paidragadi ekhoi da praja gi khudong chaba mayam ma mangba gi chance lei aduna athuba matamda ekhoi gi hoji hoji leiriba BJP sarkar amasung sigi concern authority na ekhoi ration card paidaba singi damakta sigi athuba matamda action lokhat piraga sigi priority se ekhoi su phanghan biu ngarang kasom kulen sub division gi manung janba makan khunda NACN ambush tawda laikidaba PLA mari amasung MNPFK mioi amagi haksang kasom kulen police na puthora kre adubu kasom kulen dagi kilometer nipalom jalak leiba mafam amada chingning khaibadagi imfalom da puthorok pangamdre laikidraba sing hayeng post mortem gi damak imfal da puraklagani hairi laikidraba sing adudi warapam danes apokpa nyongyai zau kangla tombi mantriban khundrakpam sunil apokpa sanatomba laimaram mamang lekai moirang them tomba apokpa laikidraba biren kaivi awang lekai konjengbam syam sundar apokpa nirmol kasar lakipur khunau amasung L Raikhan Jajo apokpa laikidraba pauktinglang nongdam khundagini hauzik saliba academic session asidagi hauna graduation gi first semester da maitai mayang iba MIL amadi elective Manipuri gi lyric sing mairoi sing da hauzik phawba phangandaba haibase achumba thong nate haina coordinating committee of colleges students union Manipur na khangalagli mari naba department na miyang sangduna mairoi sing gi awaba si kohanbiu education miyang changbiu hairi hauzik pawgi marakthana ten babre matang lawzari Sky Hospital da world class interventional cardiology ki khudong chab leijare operation tawdana heart ke ahoba menba coronary stenosis balloon na kam thoga stent hapa madi mi hun chongba gi layeng RF ablation singba chahi ani degi hena Sky Hospital la mai pa satharatli loinana PPI ICD combo amasung angiogram gi damak aikoi gi chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore Gatanabiu ningam hawdana ba hana booking tawbiu Drink pure, live healthy, we care. Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road.
Hakjang sengna fana thamba haibasi aikhoi nupi oibigisu hojiki matamdadi yamna tangai fadaba mani. เบรกอยู่ตรงเดตารามนามอกเสรีมาขัดว่าปอกดากังลาปาตา Fisheries Minister and ไกซีนางสิจงานบามาขัลกิงามาซาลิสิงคุนทรารมทัดเครงสิงามาซาทัดบัดุดา Fisheries Department की Director David K Simre Additional Director Elangbam Sorochana Joint Director S Viramani Singh Imphal West की DFO DS Ingobi Chief Executive Officer O Jibolata Devi Yongna Marinaba Official क्या सुसरौया के Minister N Kaisina hai kibada nga thadariba si kangla paki ising ngoslaliba si sengkongna bani masida miyamna mateng pangwiduna sarkar na paikhalaliba thabak asi mai pahanbiu kangla pategi nga phabagi thabak tobiganu hai ke Fishery Department na kangla pak sidanga macha thadariba si masi yamna achobo thodanga mani hana heklau jai adu masi nga macha thadariba masi akoi public praja mayam na cooperation pi bio adu nga macha thadariba si aikoina archaeology nga macha di Fishery Department thadagani adu masi archaeology na masi sena bigini hebisi esnta haijari ngasi nga macha thadari basi 30000 ni 30000 masida nga makhal surubani nga makhal si sure aduna nga macha si khoi 30000 si thadaraga masi akhoi archaeology hoita sena bigini si National Identity Protection Council Nikogi Taratelak Suba Foundation Day Celebration ngasi Nikona Sundana Kaisampat Yumjau Lerembi Community Hall da pangtokre Thoramada Nikogi President Oinam Premjit Imomgi President Medud Maring MB College की Association Professor Dr. Homen Thangzam Amade Nipkogi Member क्या सुसरौया की Nipkogi President Oinam Premjitna Nipko लिंखट की बात सही अजुदगी ngasi phawba Manipur da tholiba thawdo wathok kaya da saruk yaduna amade Manipur gi single lamda statuna hiram kaya da development prakna bhona duna lagle Manipur da leriba furup kaya punsunduna lebak asi yekna ba kaya dagi kanana ba hona si haike Household Manipur ko iba yung training issue iba. Framework agreement ni matang sida. Lipung ko din matang sige. Di government am nadi. National ani na tong framework agreement si. Niyam ko na magtakhalan nga daw ni. Nada masu kangan nada. Manung dai di government am su national ani ka ya national ba pura ya national ya na ba kito ko na bada lebak ni ang kangan daw ta gadi. En aso ba issue malak na. Mangi ko ko din matang government am nadi ka lo ba daw ni na. Household section leba framework agreement ni matang sida tay ni lagi habisi Manipur miyam da kung paano matang ngan biu habisi ito na tay lagi Senapati District ki amatangairaba Government College ama oiriba Tadubi Hill College asida oza tara humdoi khakna Mairoi Singh takpi tambiri College asida punna oza kuntra taruk legadabani haire oza matik sana leitabana maram oiduna Mairoi gi masing nongmagi hantharak le haire College asigi fibam ansam desam amadi Mau Students Union na yangsenbada College asida supnatagi oza tara humdoi khaktana takpi tambiri haibasi thengdarakibani College asigi DDO TS Basantana phongdorakpada oza masing yamdabana College asida apaba Mairoi puthokpada awaba ma oiri College asida mai phangdabana computer leriba mayamasi aremada taduna leire atuba matamda sarkarna miyeng changbiduna College asigi awar passing yangsenbiu haina phongdorakli akoi non teaching staff ki teaching staff wali ba punamokse akoi loina mention biragadi akoi gi soidana college functional loigani maruna akoi college haje jimak mai leite mai PB oina koina akona government da apply to bujim machine kangre adubo hojpok da mai PB de college amada mai leitena kamai tongdana college am salai doino akoi karim thabam ta hajim matam da mai yaw da di thabam ta yadbane do mai se hojpok da hanjan hairba so mai PB de computer salai ya de mai leitamnina Ansamgi Executive Secretary AC Thosona phongdorakpada Manipur Sarkarna Education Sakhot Hangani Haina Sindalaurabasu Senapati District ki amatangairaba Sarkar gi College asidi nongmagi phibam sokchalagle College asida Science subject tapi tamibagi khudong saba laitri haike This is the lone college in the district as well as this district is a border to other state. If we reinstate and revive all this institution into a very standard where students can come and study, where the teaching and learning process can be conducted, so that we can also
attract others students from even from the other state also. Sarkar ki thabak happy gani haiduna masagilam water supply scheme sanana ba katho halaga thabak happy dana tumina election kre haina Thobal district life rapang maning lekai dagi oinam samjai ko bamyoi amana paumi sing da wakat kre Manipur press club ta pangthoki ba paumi sing ona ba mada lam mapu oinam samjaina English sing amga samapan mafutra tarukta life rapam maning lekai da sarkar gi water supply scheme ama sanana ba mahakilam point kuntra kathoki lammadugi mamal oina mahapu water supply asida saugidar gi thabak hapigani haiduna matam madugi e ina thajaba pibadagi lammadu kathoki bani adu ngasi phawok thabakta onthok piraktabadagi haukiba august thada chief minister N Biren gi miyamgi wakanimita wakatki basu laikre simis minister na mari naba chief engineer da thabak lokhat piraknaba khangan khrabasu hauji phawba lokhat pirakpri Lagibo October tha phabugi manungda mari leinaba department na thabakta onthoraktrabadi November amadagi makilam amu hana fangnaba law court ta wakalagani haiki tamda haibiji thabak hapini haidana aina ju hapiu haidana lamji paisa lo busunati free donor ni aduga processing piredi haidana chawkidar process sindang pibiu haidana in tokjagi baneba tamda moina chawkidar post ada Begini haina moina su ya bigi ba matam nu de October gi tarikh kun thabak se ai matam sarkar gi taraf ta mai tam ngai jage ba o ta de November gi tarikh amad gi di ai kota sarkar na kari more swalam pibir pragati ai kota chachar ge Pansai election gi mai lenena khana chaina bagi thodokta mioi ani soktor lai kana khre thodok asi ngarang hingnung yaida kairang khumidok jila parisat ki manung janba khumidok manglen mapada thokibani sokba mioi sing aduna MD Rahimudin sahi humphumanga amadi Miss Mehnas ni Rahimudin gi kok mai amadi mafam kya da sokhi aduga Mehnas kina khudang da sokpadagi public hospital da laikanabani thodok thopum dagi phangba pawgi matung ina MD Asau Kawba mioi amagi mayumda ngarang midang jila parisat ki mirep amagi meeting satharingai da atopa mirep amagi workers singna chai amadi long paiduna attack toropada mioi anidu sokibani thodok aski matang da ngarang midang hengang police ta wakat kre Amaramda thodok adura chenaba mioi sing faduna ain geba cherak piu haiduna lamdam adugi nupi singna ngasi Imphal East SP gi office tamna thomjin kre police na SP gi office haijin phamda miyamadu thatuna thamki thodok asi kramna thokibanu haibagi matangda yumbu asaugi loinabi Mehnas na wafam kya phangdoraki wakar bamioi ani khakna akhoi thongan sida amana wakpok pai amana long pai raga sange adi matungda la hindin gauba ahal lama phami ahan sida moi ani sina phubo haw khare adi matungda imung se jangsallaga moina thongon sallaga ahan si yam thina phui ai gi isan pi san tholaga kanma matamda ai gi isan pi sigi mabukta longa thinge tawi mi hatle hen aina law matamda makhoi gi wakar amana thongnau dagi thong hangdo hai aina thong hangkhiroi nakhoi gi mina mi hatlabani na thong hang Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme gi makhada thadarakpa yamlaba sanfam lan lokthokre haina media gi thongda phongdokiba wapamadu yumpham yaudabadi haina Pukhau Gram Panchayat ki pradhan Nomaika Pam Ongbi Bhimota Devina phongdokre Manipur Press Club pangthokiba paugi mifam aduda mangna makhatana haikibada thawong asi election maya naksilakpagi rajniti gi lalong sinbani miyam gi fanaba thadarakpa sanfam kudimak Niyom Jumna Sijinaduna Lagli, Masigi Sabsaba Kudam Zangdam Kudimak, Loina Lay, election gi Kudong Sab Loraga, Mapu Mingzat, Tian Nabagidamak, legal action Logan Haki. Magi Kana Polak Honormatanda, Magi Port Homna Gadawuni Sandida, Aduna Tadana, Equibu, Tabak Sum the Sujariba, Panjai Kudimata Jo Garsinge, Loina what we bird for hand and Boyergus book how Grand Panjaki the Makati Asumba Farm, Magidam Beng Indiada, Yam Tamoi Shena, Masama direct account hang Haraga. Anamatan Pakai Topiadana, Harry Posing, yes, a Parhanamoina died, Logeraga, Masipa would have to Jeremy Ibu, but now Bibidi, Tachena, Makoi, I could get my own labor, get them again at Harry Simatamzeli. Sekmai local Hanna, Army the Pitopoyaro Hana, Nasi Sekmai Bazada Wakan Mipam Satabagaluna, Miami Kongjaramatsakre. Sekmai Protection Committee Amasung, Awang Sekmai Schedule Caste Development Committee and in a senior Satakiba, Wakan Mipam Aduna, Sekmai local. Low Sung Mailena Amata Sinabayaroi, Masiki Mayokta Sansilapa, Kongzang Kudimak, Sekmai Gimiana, Mayokanaba, Haina, Wayablauki. Awang Sekmai Schedule Caste Development Committee President L. Tulha Singhana, Sekmai Kurukul Kanto Amasung,
Kaingam gi local ekar Lisingaga Sanipan Army the Vitonaba government honoriba Miam Yabang Amloy Karigumba local asi Loksin Kiba Tarabadi Sekmaigi Miam Sibaga Pankak Weragani Haiki Pukchak Oriba Lofamasi Siba Armina Lokiba Tarabadi Ikoi Sibaga Chap Manare Aduna Ikoi Bafamasi Sukta Tadok Loy Sirva Ikoi Siminagani Haina Ikoi Mayamsi Santi Oiba Kongjang Changshin Kaya Changshin Jari Masida Sarkarna Yabirik Tawa Karigumba Tarabadi Sirasu Sina Ikoi Akanba Kongjang Kayama Manipuri Ladiba Organization Mayamgas Punshin Naraga Ikoi Akanba Kongjang Changshin Jarakani Haina Ikoi Mayamsina Lemnare BA ahan semester da Mitei Mayekna iba Manipuri Lairik Pangdabagi Kudong Sada Mayogari Basigi Matanga Desam Milal Amadi Language and Planning Implementation gi Director Unaduna Wari Sanar Matung Tasigi Kundagi Kaitelda Lairik Oina Panghalagani Habagi Tazaba Desam da Pirak Lehari Sagol Bandala iba Desam Office da Pangtokpa Paugimi Pam Amada Assistant Secretary Sital Oinamna ahan semester gi Lairik asi copyright publisher singna Pongbidabadagi Pangdabani Haina Desam Tikat Khangmangamle Asigumba Kayasi Marinaba Singna Tikatpagi Mahuta Internet Takatuna Lairabani download Toraga Mairui Singna Sizinaba Yagani Haina Letok Lambasi Lebaktibani Semester Manga Fawuda Tamgadaba Lairik Sing Mairui Singda Pangdabagi Awabale Handanaba Marinaba Singna Wanagadabani Haiki Tagadoba Tamari the Narak Lava Power, this focus Pangdana Ledamle, Masigi Matanga, the Samna Tijalbumatamda, Ironi Yakta Handokaduriba, Ledexing a sea, Kanana, Nangoduribano, Kanana, Pangangadurino Hypasi, Yanchanaba, Laitaba, Kanana Togodun Habagas of Wangama, Masi Hangduna Lady, Masida, State Government, Masi Wangasi, Toktanaba, Marilenaba, Education, Directorial Language and Planning Information, Manipuri University, Amadi Leviriba, Education Minister na Masi Miang Changaga, Atu Matamda, Masigi responsibility Lauraga, Atu Matamda, Masigi Tesuk Pangdabagi problem Masi, Makatana, Amona Ton, Pon Bigano, Masi Makatana, Asugmo problem Singasi, Tokana, Simbi Wadana, the Sangasite of Pentogeri. MSU Kaksing District Committee Amasung Kadana Sinduna, Meika Bachinjak Kibayokta, Campaign Ama. Kaksing Public School the Pangchokre, Thoramadida School gi Assistant Headmaster and Ravi, Kada Kaksing District Committee gi President, Sorokhaibam Nena, MSU Kaksing District Committee gi President, M. Pravinsu Sarugyaki. Kada gi Secretary General Dipanjit Ningthokjam Amasung, Organizing Secretary Moirangthem Budina, Resource Person Oina Wangangki. Food Safety and Standards Enforcement Wing Bisnupurna, Haksang Soninga Oiba Sana Tanganaba, Tangna Sanaba Polam, Amadi, Hidak Managi, Polam Singi Mayokta, Satava Drafta, Bisnupur Kaiteri Akwebadagi, Lupalisi, Marfumatorongi Polam Sing Fakatuna, Maitadra Mangankre. Thoramadida, Bisnupur Municipal Council Chairperson, L. Maniyaima, SDO Bisnupur Yumjao Suras, SDPO Binoy Chongtham, Food Safety Designated Officer Y. Surendrasu Saroyake. Manipur Pollution Control Board ke Ayabalorba Matung, Bisnupur Sotegi Amodakai, Langtopamda, Maita Kibani. Now the same Kiba Ferzol District ki Vangai area the Kundariba Miyamgi, Pangpam Thokpa government ki scheme Amadi, Posai Fangdabagi Mayokta, Miyamgi Bakongsat Ama, Hensung Punjidagi Horaga, Man Bahadur Road for Wasakre, Tungda, Miyamgi Bamipam Amasu Pangtoki. Government ki scheme sing area Sigi Miyamda, Pangandrabadi, Mizoram Natraga Assam no in a Chacharagi Habawapam, Pongdok Nake. Hensung Punjigi, Youth Chairman, Tang Chokum Ramarna, Miyamgi, PDS ki card, Nasip Hawa Pangri, AAY gi Makada, Yum Amata, Sabalatri, Maramduna, Miyamgi Awabasi, Yanglaga, Governmenta, Atumatava Taboina, Pangtopu Haiki. PDS su, Eko Pazana Pangde, Aduga NRGS su Pazana Pangde, Asi Pumnamak se, Government, Manipur Government na, Ying Biro, To Biro Haiduna Eko Ingasi, Mimayam Reli to Tokbani. Tamenglong District Hospital gi transfer taukraba Dr. Ani Amuhana Tharakpadagi Joint Action Tamenglong na Haukiba Hinglong Yaidagi Sanction Kiba Government Office Tingbagi Kongjang Handokle Hairi
forum nangasi office tingbagi khongjang sangsilingaida Tamenglong district headquarter gi office sing kuntak lansiki khongjing changsiliba singa DC Armstrong Pamegolena district office complex da wari sanaduna district hospital asidagi transfer tawkiba doctor ani amu halak lagani maramaduna khongjang handokna ba appeal tawki nupi ama angang unabada angang unanaba pukhalakpada Imphal do ina refer tawbadagi lambida laikidaba thokdok DC na thamoi songna nuaitaba phongdoki district hospital asida matik chana layengnabagi khudong chaba lerabadi asigumba thokdok tholomdaba yabani miyang go wari sanani ngai neraba matung district hospital dagi transfer tawkiba doctor ani amu halakpa atoppa doctor ani amana nungba community health center da transfer tawbagi order lakhi Desam Thawal District Council ki thongmi singnangasi Laurembam Ukhongsang Upper Primary School Isam Kunau Upper Primary School ki phibam yangselubada Laurembam Ukhongsang gi sahi asigi oina maire amata leiramdre hairi school asida SSA gi oza mari yaungna oza manga lei SSA ki makhada maire singi piba midday meal school maintenance amadi uniform gi sanpham sing kaithokuna mioi kharana school asigi sandan phamong thokuna leire Isam Kuno Upper Primary School Mandaba Pibam Amadalaire, School Sigi Oza Singh Amatakade, Laikai ki Mushing of Hongdorapada, School Si Sahi Anirom Pibam Tadana Leregle, School Sima August Kumangada, Desamgi, Tomis and Satuna, Yang Silurba Matung, August Kuntarukta, Jet O Tawalga Faminaduna, Matok Taba, Tabak Lokonaba, Haizakaba, Haizaba, Lake Rabani Haiki. How's your Mokasahana at the Brematang Lozari? Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sailing stones, pure, clean, and healthy water. Datsun gi nongna launch tawraba yamna powerful oiraba gari ready go 1 liter island nisanda phobiragani nasimak lakpiduna test drive tawbiraga gari asi comfort and convenience features in khangbiu booking gi damak links in birau island nissan near standard robert higher secondary school kanchipur akupamaro gi damak tizari pa phone number asda contact tawbirau ngasidi swara hajinge ture ture kuri no tu tije What's good, Yozo? CD, you see the name here. Matsigi, you see the Tata Tisconi. Do the Sanagi Mohut youngness in Viandre. Breaking Mutunda Mokosutaram Noxari, Makataba Pauda. National Assessment and Accreditation Council Nagna informed College AC 2.84 grade Jogduna. Cumulative grade point average ki B++ pirapabu nungai ba phongdokpa ki thorama ngasi college asida pangthokre thromadida college asigi principal Dr. NG Ibotombi internal quality insurance cell gi coordinator Dr. B Grihanjali teaching staff amadi mahirokana sarugyaki grade phongbagi matangda Dr. Ibotombina college asi English ni tarada first circle grade oina lerami adubu College asigi pibam yenglaga handak second circle B++ grade pirakpani haike UGC na hojikti nagna assess tawdaba college amatada matik chaba senpham thadadre loina na satha singi tungi employment matamda college singchi karamba college no nagna assess tawbada karamba grade phangi haibisi makhui hojikti yenge marmaduna government college singi manungda B++ Pangba College si yam dri Imphal College si so yam the promising oiba yam the Sakoleba College amani Joint Action Committee against MSPDCL for recruitment na thabak lepagi apigani Joint Action Committee against MSPDCL fresh recruitment na thabak lepagi khongjang sangsiliba asida kanagumbana makoigi mo sinura makhal amatagi thabak topigenu hairi masi IEDR4 Kumalampak, IED1 amadi IED3 da thabak lepagi khongjang sangsenki MSF Kaksing District Committee naungna thopuna ba mioi tara khankre Lukram Thoithoibu President Johnson Elangbangbu Secretary General Secretary hapkre
Kaksing district ki SP gi biyang makada OC Kaksing na lusingba team amana Kaksing turel wangwadagi nupi ama yungang ram amadi biyar ga konana fagale atopa drive amada yungau liter yang kai humdoi su tongan ba mafam ani dagi fagat ki fagalaba polam sing Kaksing excise da sinakre Desam Maikhom Mani Girls College Unit Council Thawal College Unit Council amasung Desam GPU Men's College Unit Council hangdokre CS Nirmalabu Maikhom Mani Unit ki President Thongam Samabu Thawal College Unit amasung LS Devlabu GPU Men's College Unit Council ki President oina khankre Mau Union Infana Chief Minister Relief Fund da Lupali Singh Yakhaimanga mateng pangkre Chief Minister Secretary ta Union asigi musingna ngasi khusina kibani Singtamai Waikhom Lekai Government Upper Primary School gi Oza Pusparani da Rotary Club of Polo City Imphal na Nation Builder Award piduna ikai kunna botkre school asigi disas degi thoramda award khusina baduda Rotary Club ki President Virla Hovism Club ki Secretary amadi member kasu sarugya Imphal East Police na lagliba Panchayat Mikhal Gamai Renana Lokhatpa Section Thorangi Sarok ama oina Commando OC B Lunthang Wi-Fi na lusingba Taruk Suba Sam Rifles ki personal sing yawba apudbatim amana Kongba Lamlongda Thibuhumagi Thabak Sathabada Manipur Naga People's Front ki member ani fare hari Fagalabamye anidi Raisung Hau Zozo Sahi Nifunitoy Nongdam Tangkul amasung Simrai Pangui Sahi Yangkai Taret Kamzongi Satik Tagini Makoyani Imphal amasung Ukrulda Bom Bokai Bathok Dokta Jenaba Miyoini Hairi Imphal East Police na Laliba Panchayat Mikhal Gamai Nena Lakotpa Section Tharangi Sarak Amoina Commando OC B Lungthang Waikeni Lusingba Taruk Suba Assam Rifles ki personal sing yawba punmati mamana Kongba Lamlongda Thibuhumbagi Tabak Sathabada Manipur Naga People's Front ki member ani fare hairi More Commando nangasi Imphal More Van Parking dagi UNLF ki Kaderama fare hairi Farbami asigi maming Lairek Lakpam Priyo Kumar Sahi Kulumdoi Apokpasana Zauba More Tali Road Ward number 3 tagini hairi Hausi Makatana Sanabagi Pawamo Pagbigani Ngasi sanabagi pauda Sarangpan Maninglekai RYDO gi ground zathariba Super Division Football League ki ngasi sanaki bahan ba match YDC Khoiromna ASSA Sangayumpambu Panjil ani shinoda maitiba pikre ani suba match na PYC Fogdelna PADSW Langathelbu Panjal Mari amada maitiba pikre heng ahan ba match ta EEO Langdum amadi PYC Sapam amadi UPSC Wangjing amadi DUC Charangpa Sanagani Mapan Super Asian Age Group Aquatic Championship ta India ki Moh Sinduna Sarugya kiba Wangkai Nandai Bamrekai dagi Manipur Masa W Wilson na High Board Platform da bronze medal lorokpada Kongba Students Club na nungai ba phongdorakle wenana Wilson ki course oriba Tokthong Kunok Lamsang dagi Kunjeswar Maitai busu thagat pa phongdorakle Jiribam Football Association Sinduna Jiribam Government Higher Secondary Ground Zathariba Tare Suba District Level 3rd Division Football League ki ngasi sana kiba match ta FC Kagaluang na New Life Club pu Panjal ani shino amadi ani suba match ta PSG na Sonapur GPSA bu Panjal Taret anida maitiba pikre tournament asigi makha chatrak po oina hayeng Railway CC amasung Tatbung Youth Club anina sanagani October ki tang 38 dagi November ki tang 9 phawba Visek Kyrgyz Republic ta AFC na sinuna pangthokiba AFC Under 19 Championship Qualifier match ta official oinaba Sapam Kennedy bu khalakle hairi Maldives ta pangthokadoriba Oridu Tivehi Premier League English Taratareta official oinaba
एन अरुण कुमार अमदी एन इबुंगो मैतैबु खलकले हाइरे हौजी मखा तना सानबगी पाव बया निंथौजमदगी फंगबिगनी Taranitu Shuba Manipuri State League ta Sagolbal United na match ahum sanabulu ikibada match ama phawa maithidana point mapal phangduna league asigi mangjin thaduna seli Kumukjam Ingwasa Singh Memorial Trust ni sponsor tawraga All Manipur Football Association na sinduna tha asigi tang taruktagi Manipur gi masak nairba team Taranitu na saruk yaduna Khumal Lampak Artificial Turf Ground na sathariba sahi sigi Taranitu Shuba Manipuri State League ki ngasi sanakiba ahanba match ta Neroka Football Club sangapamna nako nambun mapalbu goal taruk sinoda maithiba pikibani match asida mai pakiba Neroka Football Club sangapamgi goal singadu Felix Odili Sidina match ki ahanba madi nipumanga suba minute goal ani Singam Suba na match ki kuntari suba madi humpunipal suba minute goal ani sanki atopa goal ani aduna Y Gopi na match ki ahan bahaf ki ahapa minute ani amadi ani suba haf ki maripu suba minute goal ani sanki bani League asigi ani suba match ki sanakibada Sagolbal United na Young Physic Union lalamungbu goal ahum sinoda maiti bepikre Sagolbal United ki mai pakibagi goal singadu Iji Gusini du Emmanuel na match ki manga suba madi nipu suba minute goal ani sanki atopa goal aduna Olari Sin Prince Will Imekana match ki humpu mapal suba minute sanki match asida Young Physic Union lalamungi sanaroi RK Robinda match conduct tokiba referee na yellow card utki Satariba League asigi hayenung tilpung taranito ki minitra manga satpada ahanba match oina klasa kaino amadi traw kwa kethelga sanagani ani suba match nungtilpung ahum tabada Mudbalang Athletic Club amadi Southern Sporting Union Singjamaiga sanagani Makia Mayang Impal na sinduna tha sigi tang tarani thoidegi team Nepal na group ani thongna khaidoktuna Mayang Impal Makia ground na sathariba ahanba Pongkham Zemon amadi Leibak Lei Memorial Junior State 11 Volleyball Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta MYBA Mayang Impal na NYBA team A Naurembu set ahum ama kunmanga kunmanga tarani palamadi kuntaret kumanga da maiti bepikre ani suba match ki sanakibada NYBA team A Nauremna NYDC khaidembu set ahum sino kunmanga tarani thoi kuntaret kunmanga amadi kunmanga kulhumdoida maiti bepikhe ahum suba match ki sanakibada Bakhe Lampel sana kitelna KYBA khojumanbu set ahum sino kunmanga taratret kunmanga tarani palamadi kunmanga kunithoida maiti bepikhe mari suba match ki sanakibada TRYBC ukhurna Makia Mayang Imphalbu set ahum sino kunmanga taratrug amadi kuntaret kumanga da maiti bepikhe manga suba match ki sanakibada NYBA team B Nauremna KYBA khajumanbu set ahum ama kunmanga kulhumdoi kunmanga amadi kuntaret kumanga da maiti bepikhe Impal West District Football Association na sinduna mamang thagi tang kun mathoi degi team tarana group ani thongna khaidoktuna KYC no Kurkul ground na sanaba hokiba ngasi loitang khuno spinning mill ground na sanakiba ahanba match ta SYPA awang semaina YUC Irom Maizrobu goal ama sinoda maiti bepikre match asida mai pakiba SYPA awang semai ge matangarba goal adu Rocky Sanna match ki humputra mapal suba minita sankibani league asigi ani suba match ki sanakibada KSYC hiang thangna KYC Kurkul Notpu goal mari amada maiti bepikhi KSYC hiang thangi mai pakibagi goal singadu Telisan na match ki kuntra mati suba mari yang kai tare suba minute goal ani sankhi atopa goal ani aduna Regal amadi abungna match ki kunmari suba mari humpu mapal suba minita sankibani match asida maiti kiba KYC Kurkul Not ki amatangarba goal adu Robert na match ki humputra suba minita sankhi
Sathariba League asigi mathangi match tha asigi tang 15 gi nungtil pung ani tabada SDC Samuro amadi UAC Kodong Popiga sanagani. Amaromda association asina sinduna ground asida sathariba taresuba ke Karan Singh Memorial Second Division Football League ki hai nungtin pung amatabada ahanba match oina IWSC Khumbong amadi Pamyal Pasoiga sanagani. Anisuba match nungtil pung aniga minute nifumanga chatpada Siko Lorimam Lekai amadi MTSU Malonga sanagani. Impal East District Football Association sinduna tha sigitang ahumdagi team tarina sarug yaduna Khetrigaw gi aba ground sathariba nahakpam Boboi Memorial Second Division Football League ki ngasi sanakiba match da MISGAU Hata Golapatina SSC Sekta bu gol ama sinoda maiti bepikre match asida mai pakiba MISGAU Hata Golapati gi goladu o santana match ki yankai mari subu minita sankibani amaromda association asina sinduna ground asida tha sigitang amadagi team taramari na group mari thokna khaidokduna sathariba nahakpam apabi Memorial Third Division Football League ki ngasi sanakiba match da YBO huikapna TYW o Takhelbu gol mari sinoda maiti bepikre YBO huikap ki mai pakibagi gol singadu ke Premantana match ki taranipal subamadi yankai mari subu minita gol ani MD Mustafa na match ki nipomar thoi subu minita gol ama sanki atopa gol aduna TYW o Takhel gi sanaroi El Langambana match ki nipu subu minita aun goloina sankibani. AKSA Koktana Marisuba Spisak Memorial First Division Football League ki champion oikre. District Sports Association Bisnupur na sinduna mini stadium Bisnupur da mamang thagitang amadagi team tarahumdoina group ani thongna khairutuna sathariba Marisuba Spisak Memorial First Division Football League ki ngasi aroiba league round gi sanakiba match da AKSA Koktana UKCCL oinambu gol ani sinoda maiti piduna champion oikibani match asida mai pakiba AKSA Kokta gi gol singadu Khub amadi MD Samir Khana match ki humpumatoi suba amadi match ki apibi matam gi ahapa minute marida sankibani match asida AKSA Kokta gi sanaroi MD Boboy TK Son MD Elias amadi UKCCL oinam gi Bikramjan amadi Dayananda da match conduct tokiba refina yellow card utki Lotion bagi thoramda Manikogi Executive Engineer W Kenesor District Sports Association Bisnupur gi President in charge K Birena Thoramapu Singh oike League asigi champion oiraba AKSA Kokta da Thoramapu Singh na trophy sing pituna puning thawatke Thakasari boyai hauji makatana aingasagi pawmu lobirase Ngasigi oikipai ngasagi pawda ICAR lampel party pirpa pawgi matung ina ngasigi khwaidigi sakiba Celsius degree 13.2 ani khwaidigi ingba Celsius degree 12.4 nuksita yawi sing manil kisang ayukta sada mariputara mga nugdilda sada maripuni toy oiki Ngasigi nong suki bagisang 4.6 mm ni. Hauziaru bada mariba paw amahna. Lawfam amasong wetlandsing atopa hiramda seasonana bagi thabak thoram kudimak lebnaba cabinet na warep lawkre. NPF Manipur Unit ki President Lokthok Rehabasi Chatnaba Yarodabo Phamni Haina Awangpu Nimaina Fongdokre Amadi Cookie Black Day Thoram Pangtokre Nagagi Framework Agreement Yanaba Purakringaida Cookie Singi Warishinama Puraknaba Taksintre Ngasigi oina dia sabina pizariba Manipuri paw matanga salojare miyang tapi punamakagi kanana biathan pizari
Bye Bye Manipur Luhong Pantana Lakpasida India Gi Warranty Matiksan Laidaba Makal Kayagi Kistan Appliancing Heavy Discount Galwinana Bye Bye Manipur Store da Phamgidagani 1 year's warranty Laidaba Induction Ama Laibada Induction Cooker Ama Free the Hapsari Glass top gas stove ama laibadasu cooker ama free da hapsari sumnatagi lupa satra yangkhaida 3 liters induction based cooker amasung sumnatagi lupa lising tara humdoida 5 years warranty with free home service and free installation yauraba kitchen simni su phangbiragani lengsin birakstri Bye Bye Manipur Singzamai Kongba Road Khongman Mangzil mobile number 9615910091 Sri Sri Gaurachandrayo Namah Purvasramda Aikoi Kwagi Irakta Timbirambi Anobam Naubi Subita Devina Magi Nungsijarba Imung Manung Sagai Natai Amadi Marupapang Kwai Punamapu Thadok Lamduna Haukiba Tang Taramathoi Thamapan Lisnani Taratare Ing Langbangi Kun Kumathoni Pan Banang Thaukabanumita Sri Guru Kripadagi Desha Olaga Dalita Dasini Havanam Pungjaduna Brindaban Prapti Oikre Laliba Tang Taramari Thamapan Lisnani Taratare Ing Langbangi Kungamari Nipan Savo Senumita Asti Sanchoi Lakutjaraga Laliba Tang Kunganithoi Thamapan Lisnani Taratare Ing Miragi Nini Pan Irai Laikhidrabigi Chira Uchab Din Thokle Numit Asida Laikhidrabi Vaishnav ki Atma Shanti ki Damak Tangam Java Bastu Kharadam Hari Sankirtan Galunina Sri Sri Gaurachandra Mahaprabhu ki Charonda Kachagadauri Upalaksha Asida Brahman Vaishnav Ahalaman Amadi Marumapang Khwai Khibik Matam Sana Laibiraktura Harinam Sravan Tobiranaba Ayas Devi Thongda Paujenjari Basing Anubam Shanti Devi Mama Anubam Ombi Inaobi Devi Madomsa Amadi Imung Manungi Mioi Singh Haingang Mayang Lekai Lai Harau Phom The headlines. ADC Senapati anxiously awaits Chief Minister Indiren's visit to Senapati district to inspect developmental works. And Cookie Black Day observed widely in state. Justice to more than 1,000 cookies deaths before finalizing framework agreement demanded. Good evening, you are watching ISTV English News. Now moving on to the news in detail. Even as it's been almost 5 months since the Chief Minister launched the Go to Hill campaign, the Chief Minister has not yet visited Senapati District headquarters to inspect the incomplete developmental works and redress various issues and difficulties the people of the district have been facing. Chairman of the Senapati Autonomous District Council, ML Markson, has said that the council is tired of waiting for the Chief Minister to visit the district headquarters. The ADC chairman made this statement during an inspection visit to Senapati District Hospital. He said the district hospital was left incomplete by the previous government. Chairman ML Markson was accompanied by the executive members of the council, leaders of Naga People's Organization and student bodies during the inspection visit. The ADC chairman further said there are only 2 medical officers at the hospital instead of 14. There is not a single doctor for orthopedics and pediatrics. The council also inspected the condition of the incomplete administrative block of the hospital. ADC chairman ML Markson said the construction of the administrative block began in 2013 but stopped the same year. The team also inspected the 3 sites for construction of ADC hostels where it found some individuals who have taken over the area and living there. The buildings for district nursing school and hostel are also still incomplete. The construction works for supermarket and tribal market have also stopped. The multipurpose indoor hall construction